Selam aleyküm saygılı teleseyircilerimiz. Efirde Gönül-Gönülden yayını ve men sizlerine bugünkü misafirmizle tanış etmege isteyim. Bu Kiev Şevçenko Üniversiteti'nin Türkologiya kafedranın hocası Sabriye Hoca Troş. Selam aleyküm Sabriye Hoca. Aleyküm selam. Sabriye Hoca, sizin görmege pek memnunmuz ve siz hem Ukrayn, hem Kırım Tatar, hem İngiliz tilinden mütehassıs olasınız. Ne için aynı filologiya sizin dikkatinizni celp etti? Біріншіден, doğrusunu айтсам, балалықтан мен тілінің өз өміріні бағланғаны асыл да түсінмедім. Ve біріншіден дизайнерде olmağa istedim. Yerci olmak istedim. Öyle bir taraftan, ikinci tarafa nasıl aytayım, öyle bir fikirlerim peyda olgan edi başımda. Endi 8. sınıfta olganda menin bir soy sopum Uzbekistan'dan kelgen edi, o'zi tercüman edi. İngiliz tilinden Uzbek ve Rus tilini tercüme etedi ve o vaxtda men birinci sefer öyle bir acayip bir İngiliz tilini eşitken edim. Ondan şu vaxtda nasıl öyle bir ilhamlandırdım bu tilini ve o vaxtda men öyle bir fikrime keldim, kararına keldim. Men İngiliz tilini bilmege isteyim. Asıl da çetel tilini ve edebiyatlarını bilmege isteyim. O vaxtda menin de özünü bu tarafta körgen edim. Bu hoca olarak çalışma istedim o vaxtda. Bu soysopmen Anafi dayımnen konuşurdan son. Böylelikle öyle bir muvaffakiyetli bir hoca oldunuz. Hocalık faaliyeti hakkında bu laf ederek. Ama bilesiniz, yayınımızga hazırlık görgende men gördüm sizin ilmi işlerinizden, sizin bayağı ilmi makaleleriniz var ve gerçekten de pek meraklı makaleleriniz ve meni dikkatimni celp etti. Siz İngiliz edebiyatını ve Kırım Tatar edebiyatını talil etesiniz. Ama bu iki farklı dünyanın hususiyetleri ne de saklı? Біріншіден, bu маңа яны, usul ve яны yol, men kıyaslama işinen tek başladım uğraşmağa. Bazı vaxtlarda men tek İngiliz edebiyatından çalışkan edim, ilmi işlerini yazgan edim. Son gördüm ve bu da usullarımında da Kırım Tatar edebiyatından da çalışkanını görgen son başladım öyle teniştürüf işlerini yazmağa. Birinciden biz öyle nasıl diyeyim fikrine geldik de bizim Kırım Tatar edebiyatına tesir ettiği çoksu şark edebiyat, Fars edebiyat. Ama bu dünyalar, onlar pek farklangan soyları değil. Öyle doğrusunu aytsam, gender ve motif terminlerinden çalışsanız, biz göremiz ki çok orta olgan malumatı o İngiliz tilge edebiyatında da var. Kırım Tatar edebiyatında da. Mesela? Misal olarak, men öz ilmi işini öyle bir uç sahasından bakıp çıkan edim. Birinciden bu içtimai, gender içtimai sahası, sonra siyasi ve içtimai, son kurantalık nemeleri, münasebetleri ve elbette generasya, nesilden nesil, nasıl nesiller keçeler ve nasıl nesiller genderini anlaylar. Ve İngiliz edebiyatta biz nasıl alıştık? Avrupa'da feminizm dalgaları, bütün nemeler peyda ola. Kırım edebiyatında demek nasıl etem, öyle bir stereotip var. Biz kadın hukukları az, kadınlar öyle yumuşak, öyle susup oturgan soyları ama Kırım Tatar edebiyatına baksak, anda da pek büyük bir apayların hukukları gösterilgen ve kurantalı nemeler, münasebetleri onlar da pek koşagan. Kart adamlarga hürmet, İngiliz edebiyattan da 10-15. asırlardan başlap, anda da bu hürmet gösterilir. Bizde de aynı, kartlıkka hürmet, bu bizim umumi bir hususiyettir. Ama sonra 18. ve 17. asırlardan başlap İngiliz edebiyattan o öyle bir değişmeler geçeler. O karti ve kartlarga hürmet yok. Asıl kart şiler o vaxt bir yarama şilerinin bağlı. Ya da marazlarnen, ya da küncülüknen, ya da kıyanetliknen. Bizde ise o şey yok. Bizde kartlığa vaxt hürmet. Demek biz bu hususiyetini değişmeyik bizim edebiyatımızda. Demek farklı ve umumi şeyler olganda kıyaslama usullarını kullanmak mümkün. Menimce öyle. Ya
Яне бірлештіре, не умумилештіре бұл екі әдебиятны? Мен белесем біздің географик немелеріміз, хусусиетіміз. Чүнки Қырым, әркез оны шарқ деп сая, ама біз Қырым демек о Авропадаки бір ері. Onun үшін мен белесем Қырым ханлық девірінде біз білеміз, Мольерінде неме эсерлеріні біледілер, чоқ тілеріні біледілер. Демек, о біздің географик еріміз, ерлешкен еріміз, о бізге ярдым етеді. Біз дини тарафындан, ислам дүнянындан назым деген, ве жанр деген шелеріні қолана едік, ве маналарының мотивлеріні демек. Біз Авропадаки да эсерлерден біледіміз. Сабрия Өжасым, сіз айтып кечтіңіз гендер. Ақында гендер мотивлеріні, фельсефе мотивлеріні араштырасыңыз. Гендерге келгенде фарқларыны неде мүмкін доймаға? Келіңіз қадынларына алайық. Қырым татар қадынлары, инглиз қадынларындан ненен фарқ етелер? Инглиз қадынлары олар 18-ci devirden başlap uyanalır. Öyle aytmaq mümkün. Birinciden onlar tek tercümeyle uğraşalır. Onlar bir şey yazmalar. Bekim yazalar ama o neşir etilmegen edi. Biz onu bilmeyik şimdi. Demek onlar Bibliyanı, dini metinlerini alıp tercüme etip öyle uzun nasıl aytayım, uzun bilgilerini yaratkan ediler. Ve o vaxta öyle bir büyük kadın dalgası peyda ola. Ama bizim Kırım Tatar kadınlar olar birinciden kanunlarına göre öz hukuklarını bilediler ve bir kimse onların nasıl diyeyim celp etmedi, bir kimse onların sıkmadı. Demek olar onun için bizim bu feminizm degen dalgaları yok edi asıl. Çünkü bizge o gerekmedi. Bizim hukuklarımızı herkes biliyor ve Belkim dinen de bağlı. Dinen de bağlı, men belesem milletnen bağlı, asıl da bizim felsefi fikirnen bağlı. Şimdi studentler, ukrainsler, onlar da bilmem nasıl saytlarda bu malumatını jip айталар. Мына sizin şariatқа көре, siz kapalısız, siz öyle sık oturasız, susуп oturasız, sizin tek haylары her şeyi nasıl aytam, sizin fikrinizini bir kimse soramay. Tek olar her şeyinden uğraşalар. Siz tek evde oturasız deyip aytalar mı? Mentim yok. Bilesiniz bizde nasıl aytalar? Mına yala böyle adam kadınların hakkında soraqında olar akayga çıkmaylar, olar akay alalar. Niye için bizim tilimizde, bizim milletimizde bu sözler, söz birikmesi peyda ola. Çünkü o adam apaylar güçlü olgan ediler. Ve siz böyle bir stereotiplerden yaşap bizini anlap yanlış şeylerini aytasız dedim. Ve şariatqa göre İslam dini o nasıl aytayım, o apsxani değil. Bir kimseni kapatmay. Ve adamcasına baxa, akay apayına, apay akayına. Ve urmet en esas duygu bizim aramızda. Öyle aşk da pek yaxşı şey ama birinciden urmetli aşk. Menimce öyle. Bizim edebiyatımızga göre, bizim adetlerimizge göre. Ya felsefenin incelikleri nenen bağlı? Men belesem Kırım Tatar felsefesi. Kırım Tatar felsefesi, İngiliz felsefesi. İnsanların şuurları nasıl, bu dünyalar hakkında ne etmeye mümkün? İki farklı dünya. Iki farklı değil çünkü nasıl aytayım? Devirler aynı. Devirler aynı. Birinciden, ikincisi olarda internet yok idi ama men belesem malumatlarını, mektuplarını okuganda ve asıl tarihi vesikalarını biz göremiz ki onlar pek yaxşı birbirine konuşa ediler. Mına bu konuşup yardım etedi birbirine anlamağa. Ve elbette İsmail Bey Gasprinski'nin de felsefi işi pek mühim olgan edi. Çünkü o vaxtda bu ikinci dalgayında Avrupa'daki Frankistan'da görgen şeylerini, yaxşı şeylerini getirgen edi Kırım'a ve Kırım'da onlar onu yaratmağa istegen edi. Yaramay şeyleri de var idi çok. Biz bilemiz nasıl öyle bir yaramay bir Frank marazı oğa deyler, maraz olgan edi. Aşk marazı deyler oğa da. O da şey var edi. Ama İsmail Bey Gaspar'ı pek belli ve nasıl aytayım
pek terin fikirli bir adam olup, o da tek yaxşı şeylerini getirgen edi Kırım'a, Avrupa'da. Men bilesem bağlaları var idi. Demek Avrupa'dan çok şeyler alındı. Men bilsem olar da bizlerden Avrupa'dan elbette. Yani bir-birimizge tesir ettik, öyle mülkün aytma. Kırım Tatar edebiyatı, Kırım Tatar edebiyatını farklı devirleri var. Bazı vaxtlarda biz elleri kettik. Ama bugünkü kununu alsaq, bugünkü mına zemanevi Kırım Tatar edebiyatımızını alsaq, bugün ne aytmağa mümkün? Biz inkişaf etemiz, nasıl janrlar bizde yok? Nasıl siz düşünüyorsunuz? Biz inkişaf etmeye başladık nihayet ve nasıl aytım, esas janr, menimce o en yaxşı şey bu kısa yazma ve nesir janrlar, kısa hikayeler. Bana belli değil ama menimce pek yaxşı bir yazıcı, zemanevi yazıcı Ayşe Akiyeva. Onun bizim studentlerimizin pek onun eserlerini beğeniyor. Yanı nesil hoca hikayeni okugan son bakam onlar ilhamlandıralar. Bana pek yaxşı nemi eser ve kısa. Bizim studentlerimiz şimdi adamlarımız, men onlarga aytam Instagram nesil onlarga deyim. Onlar kısa video, kısa metin isteyler, onlar romanlarını endi istemiyorlar okumağa. Demek roman janrı bugün aktual değil, nasıl siz düşünüyorsunuz? O aktual ama kimlerge, yaş nesilge yok. Onlar okumazlar Kırım Tatar tilinde. Kısa nesir hikayeler okulacak men bilesem. Onlar istemiyorlar. Onlar İngiliz tilinde de romanlarını okumaylar. Ukraynaca başlayırlar okumaya. Ama çoksu kısa hikayelerge bakalar beğeniyorlar. Onun için men bilesem bizge bu janrını gerek inkişaf etmeye. Birinciden roman olsa yaxşı olur ama menimce öyle nasıl ballarga bakanda studentlerge onlarga kıskaca gerek. Bana da kele Kırım Tatar zemanevi edebiyatını alsak, belki men yanlışam, yine daha çok detektiflerini görmeye isteyimiz, daha çok satira gibi janrlarını görmeye isteyimiz. Çünkü biz göremiz şiriyetimiz ilerley, şiriyetimiz birçok şairlerimiz ola ama edebiyatga kelgende, bedi eserlerge kelgende siz daha çok çalışasınız, siz daha çok bilesiniz. Şunun için sizin fikriniz nasıl olur? Yani men öyle düşünüyorum, bizlerge daha çok bu diğer janrlarga da emniyet vermek gerek. Elbette emniyet vermek gerek ve bilesiniz satira janrı asıl bizge Sivas Üniversitesi'nde Elvin Hoca kelgen edi. O Kırım Tatar kızı, apayı hoca, o ilim namzeti şimdi o edebiyattan uğraşaydı ama çok yıl devamında o Türkiye'de yaşay. Ve o kelgende hanlık devrinin hakkında bizge aytkan edi, leksiyan alıp bergen edi ve men sorayım en beğengen hanlıklarda olgan yazıcılar kimler sizde? O ayta Gazi Borahan. Çünkü o tek o siyasi satiranı yazgan edi. Diğerleri yok. Men şaştım çünkü men bu hanın hakkında, onun eserlerinin hakkında men çok şeylerini okudum ama tek o satira yazganını bilmiyordum. Bu malumat bana yanı olgan edi. O uzun ilmi işini bu devrinde algan şiirlerinin şiirge bak Kore yazgan edi. Men son sorayım diyeyim. Bu şeyini eşitken son tekrar şaştım. Çünkü o vaxtda Avrupa'da satira en mühim, en esas janr olgan edi. Demek Kırım'da tek bu han, bu 16. asır, 18. asırlarda yaşagan edi. O başla yazma siyasi satiralarını. Demek bu janr bizge ne için ama o vaxtda da pek yakın olmagan edi. Son o peyda olayım ette yaratıla Yusuf Bolat'ın satirasını biz herkes bilemiz, beğenemiz. Şimdiki zamanda da olmak gerek bu. Ve onun için şimdi bu incir cintığına olar tercümelerini toplaylar şimdi. Biz bir studentin, magistr studentin anda yolladık Zeki Yakub'un kıtıklı hikayeleri var. O pek meraklı. Nasıl ettin? Uslubuna göre tekrar o adi elbette İngiliz edebiyatına baksak ya da teniştiruf yapsak. Ama manaları pek meraklı ve pek aktual şimdiki zamanha. Ve bu bir şimdi
башымдан түшкен. Мысқыл жедігел. Ақайлық деген эсеріні тәржіме етіп йоладық украин тіліне. Олары да анда Қырым татар тілінден украин. Украинслер білсінлер, бізде де сатира, бізде де оле мысқыл икәлері бар, ве оларға оны көстермеге керек. Ама біздерге де украин бекім тілдерден алып тәржіме, Қырым татар тіліне тәржіме етмек керек. Тәржімелер ақында басылы керек, чүнке пек мерақлы ве кереклі мевзу. Сиясет ақында да сізден өтмек істейм, эдебиатта сиясет. Мына сіз тәніштіресіңіз инглис әдебиатын, Қырым татар әдебиатын. Қаятта Қырым татарларда сиясет бұл айрылмаз бір. Біздің қаятымыз, қаятымыздың айрылмаз бір қысмы. Сияси девірлері әдебиаттан насыл ақсылына? Инглис әдебиаты, Қырым татар әдебиаты. Демек, насыл деверлерінде? Сіз өгіренген 16-17 деверлер. Сияси шелерін насылғанда көстерелі. Мен белесем, бұл тарафта, бұрсасыда чоқ орта олған шелер олмаз. Чөнке анда дин дегер бір дини олған еді, анда дегер бір қанунлары олған еді, ве мұна бұл дини шелері пейда олса, бұл ерде, бұл екі дүния насылсы сайттыңыз, олар асыл екі бір фарқлы елғарға кетелер. Демек, о esasши бұл дини. Ве Аллаха шүкір, атеистлер жоқ еді о вақытта, еркес динге көре, насыл айтым, біздің қанунларға көре, олардың қанунларға көре, диниге көре ось девлетлеріні құрған еділер. Ве әдебияты да айны. Мен бүтін әдебиятыны баққан сон, инглис әдебиятыны doğrusunu aytsam, ateistler yok eder. Herkes Allah'a işana edeler. Kimerde öyle bir nasıl aytayım, depresif degen bir manaları da var edi. Ama çoğusu Allah'a işana edi o vaxtda. Aynı bizde de nasıl nemelerini baksak, eserlerini okutsak, her vakit nasıl aytayım, Allah yardımcı ola ya da Allah zarar ete, yaramay kıyın adamlarını тоқтата. Бұл меселе біздің, насыл айтайым, біздің ортамызда бар, бұл екі әдебиятында. Ама мына дини сияси шелер, олар фарқланалар әбетте. Я сіздің севімлі язычыларының солар кімлеріні талил етмеге имканлар? Илми ішін язғанда 70 данені талил еттім, onun үшін çok sevimli soyları бар. Ama en mühim, en sevimli begingen soylarını İngiliz edebiyattan aytırım John Wilmot. O da pek bir meraklı adam edi. Nenen meraklı biraz. O біріншен әр вақыт қанунлармен, девлетмен көрешеді, өз немелеріні, фікірлеріні айта біледі. Ве пек ашық сой олған еді. Ве оле бір сиясичи, онымен яшаған бір өмірдеш айтқан еді. Оның дүлбер қызлары пек илхамландырмаға севейділер. Ама сон оның ақында утана еділер айтмаға. Оңынадыңыз, демек, о сон Френк Мараздан да өлген еді, оле бір ашық сой, ама оның есерлері пек мерақлы. Құранта меселелеріні о көстере, сияси меселелеріні көстере. Оның есерлеріні оқытсақ, бүтін медени, сияси, дини ішлеріні ақында біз білежекміз. О вақытларда олған шелер. Ве күнде бұл апай, Мэри Монтегю, о да инглиз языcı, о да пек мерақлы бір ажай, бір неме апай еді. Ве о бірінші кім Османчыларының медениетini Авропада айтқан еді. О анда сияси немелерінен ұғрашайды кеткенінде Осман ерлерге, Османчыларға. Ве андан да оның бір сүретлері бар. О түрк урбанларын киіп, бір сүрет шығарған еді. Ве Авропадаки инглиз девлетінде еркес шашып қалған еділер. Насыл yüksek бір медениетлі бір devlet eкен. Çünkü олар әр вақыт жеңк япайдылер. Бұл мұсылманлар, бұл христианлар, католиклер ве протестантлар. Мына бұл медени бағлаларыны яратқан еді бұл апай. Ве османчылар ақында опек
яхшы шилер язған еді. Олар бізге душманлар дегіл, олар да yüksek medeniyetli адамлар деп оле язған еді. Ось весихаларда, ось есерлерде. Ве Қырым татар эдебиятындан бетте Юсуф Болат ең бегінген севімлі сойы. Ве мен белесем қысқа несір екеялерден Жевдет Аметов, Айдар Осман ве дегер. Харамаларға кергенде, персонажларға кергенде, кімлер сіздің диққатыңызны дайыма желпете? Желпете, doğrusunu айтсам, ақиқатını айтсам, Али Майдамақ. Мен асыл оны о пек муреке бір қараман. Риваyetlерге бақсақ, оле бір, насыл айтайым, қараман, буюк, балабан, оле бір неме. Романларға бақсақ, весихаларға бақсақ, о бізде рус тілінде айталар маргинал сой. О, насыл айтайым, девлетлерінің неме, yok еткен бір адамдыр. Оле бір айдут айтсақ. Айдут бір қараманны, onun için o pek murekep. Murekep қараманларны пек бегенем. Олар ади дегіл, ве олар вақыт сюжетні яраталар. Мына бұл қараманларға көре, олар біршілер япажақлар, олар сюжетні денештірежеклер. Ве олар üçün ерші денештіре ерде, вақытде, эдебиятқа бақсақ. Ве сюретде. Мына алимге бақсақ, насыл сюрету. Бірінші тарафтан о айду. Ярамай бір адам, çünkü o şariatқа бақсақ, о қырсыз. O adamlardan ақша ала, неме. Ama digер tarafından o fuhalerlerге yardım ете, оларын хорчалай. Демек, оле бір муреке бір неме. Ve ikinci ebette onun gender tarafına бақсақ, nasıl айтайым, en esas sebebi ne için öyle oldu, ne için oğuzun nasıl айтайым, yok ete, içinden yok ete. O başlay kureşmege, içinde de, yüreğinde de kureş. Devletinin de kureş. Sistemasının ne de kureş. Sevgi için, aşk için, sevgi için, olmayan sevgi için. Demek bunda da romantik bir nemesi süreti, hususiyetleri peyda ola. Onun için o pek bir murekep haraman. Menimce. Ondan gerek talil etmege. Bizler çok bizde işler onun hakkında var. Ama o öyle nasıl aytayım gender taraftığa baksak o pek bir murekep bir haraman menimce. Merhaba cihetinden onu açıkladınız. Sevgi insanı gerçekten de pek deniştirebilir. Ukrayna edebiyatını alsak, bilesizim. Yani men okuğanda Ukrayna edebiyatını ve Kırım Tatar eserlerini çok şeylerini tapam teniştirmek mümkün. Aynı dünyalar, insanlar bazı birçok şeylerge okunuyor. Sizin fikriniz nasıl olur? Ukrayn kıyaslama işlerini yapsak, eğer Kırım Tatar edebiyatını teniştirsek, pek çok şeyler var. Ve men Ukrayn edebiyattan pek nasıl aydım mütehassısım değilim ve yeterli etmedim ama öyle baksak bilgen eserlerden birinciden bana bu nasıl aytayım kunculuk şeyler pek oşay. Ukraynslerin edebiyatına göre ve bizim edebiyatımızda. Bana apay kunci ahayını, ahay apayını, bana bu genderken de münasebetleri o pek oşay, pek benzi birbirine. Ama tarihi şeylerini görsek, tarihi nemelerge. Anda da çok şeyler var ama onlardan nasıl aytayım, o edebiyatında çok şeylerin talil etmediler ve göstermediler. Onlar o milletinin tamırlarının hakkında tek başımda başlaylar. Bir kararına kelmegen biz milletimiz, biz Ruslarga oşamayıq dep öyle. Ve onların edebiyatga göre doğrusunu aytsam, men institutta onu okugan edim. Mektepte biz onu keçeydik eserlerini. Menimce öyle bir fikrim var edi. Modernizmden başlap Ukrayn edebiyatı peyda ola. Bundan evvel öyle bir adi, içtimai bir turmuş sebepleri ve problemleri, meseleleri çizeydi.
көстерелейді бойды эсерлерді. Демек, мен модернизм эдебиятнен пек дуйдым мына бу Украина эдебиаты. Леся Украинка демек, ве Ольга Кобылянська, ве Иляхли. Шымда есе мына сіз Украина эдебиятына меселесіні меселеқында сұрадыңыз. Юнус Кандымның тәржімесі кенеде басылған еді. Орман Түркі, Леся Украинканың тәржімесі Лусик шеріндегі институтында ве бізім Абибула Ожамыз анда кіріш сөзіні yazған еді ве тәржіме еткен еді. Ве онды да вет еткенлер бізім Рифат аға Чубаров да бар еді анда. Демек шымды мұна бұ шелеріні тәржіме ве Украин, Қырым татар тілде олған тәржімелерін ақында олар шымды бізім devletçilerimizin, siyasetçilerimiz düşüneler ve başlarlarında onu hakkında düşünmege. Bu yaxşı. Bu yaxşı, bu kerekli. Emde Ukrayn müellifler Kırım hakkında pek güzel yazaydılar. Katsubinski'ni alsak, Lesi Ukrainka'nı alsak. Anda Kırım hakkında o kadar, Kırım tatarlarını o kadar güzel gösterirler ki, men de okuğanda pek ayrette kaldım. Şunun için tercümeler gerçekten de pek mühim ve kerekli. Mına tercümelerge kelgende. Bilesiniz mi? Birçok insanlar şikayet eteler, aytalar Kırım tatarlarını tanımak için asıl da tercüme etilgen eserler yok. Biz de sizni tanımak isteyimiz. Ve bu gerçekten de büyük bir problem. Bizge de gerek diğer eserlerini tercüme etmege. Buna siz de tercümelerden ile de uğraşasınız. Tercümenin spesifikası nede saklı ve yaxşı tercümeler neyen fark eder? Sualge sağ olunuz, pek meraklı. Asıl da Ukrayna hakkında aytacağım şimdi. Asıl da ki öyle bir ilmi tercümeyal mektebi var. Mikola Lukash'ın mektebi, biz öyle aytamız bizim aramızda, ve Grigori Kochur'un mektebi. Kochur öyle bir kararına kelgenede, o da tercümelerinin uğraşaydı. Bütün uzun nemesini, ömrünü bağlayan edi tercümenin. O yazgan edi. Mına siz diğer eserlerin, diğer tillerde, çetel edebiyatından alınған eserlerini tercüme etseniz, siz çok real sözlerini, timsallerini kaldırınız. Demek medeni şeyler İngiliz tilinde İngilizce kalsın dep öyle kararına kelgen edi ve onun talebeleri, misal olarak benim Elmira Birim Novikova, Marina Alexeyevna, o da onun talebesi olgan edi. O öyle bir fikrine kelgen edi. Lukash, Mikola Lukash, o diğer bir farklangan bir fikrine kelgen edi, o öyle aytgan edi. Siz adapterlev işini yapasız ve bütün real sözlerini adaptasyaya koyup öyle bir tercüme etesiz. O da doğru, bu da doğru. Bu iki mektebin arasında olup çalışıp sen yaxşı tercüme yapıp olursun. Ama bir tarafını seçip olamazsın. Ve en esas bu elbette medeniyetini saklamağa ama anlatmağa gerek o tercümede ve elbette manasını saklamağa. Manası bozulsa bir şey olmaz. O en esas menimce. Ama gene de o da ediye, mına tercümanlar, mına öyle bir belli tercümanlar, olar sorasan nasıl siz bunu yapasınız? Olar 2-3 bir schema berip olurlar, aytalar, anlatalar. Ama çoğusu, men bilmem, mına öyle duyam dey. Anladınız? O bir duygunen bağlı bir şey. Öylelikle, böyle söylem olacak. Yani bedi tercümeler yapmak için buna bilgiler, istek, istidat daha çok ne gerek? Men bilesem istek. İstek ve merak. Çünkü sen meraklansan, sen bütün eserinin bedi eserinin tercümesini yapkanda sen bu lügatga kiresin, bu lügatga saytlardan bakıp çıkasın, çok medeni şeylerini bilmege isteysin ve son tercüme etesin. O pek bir ağır bir iş ve tercümanlardan sorasan, siz nasıl tercüme edin? O dey, siz nasıl lügatlarla çalışasınız? Lügatlarla Mına bu lügat, 5 tane lügat. Çünkü o adam bilmege istey, ne anda bu yazıcı ayta bile. Onun anlatmağa istey. Men bilesem istek ve tecrübe de pek yaxşı şey. Çünkü sen men özüm akındaşımda aytacağım. Birinci sefer çalışkanda, tercüme etkende o mağa zornen keleydi. Men çok vaqt toğa bergen edim, düşünedim. İkinci sefer meni test onu yapaydım. Ama men çoğusu bilmem öyle oldu ki Kırım tatar tilinden
Украин tiline çevireyim. Ukrayn tili de bana çetel til gibi ola. Çetel til. Çünkü men Rus tilinde, Kırım Tatar tilinde laf etem. Evdeşim da men Rus ve Kırım Tatar tilinde tekaran hoşam oyunda çok sunanay ama dan pek yakşı laf etip olamay. Ana babamnen tırışam Kırım Tatar tilinde laf etmeye çünkü mında Kırım Tatar muhit az. Demek ve onun için bana da Ukrayn tili çetel til gibi. Çünkü onun için men her vakit öyle bir bu sözünü kaydettim, bu sözünü kaydettim, bu yerde öyle söz yakşıca olur dep pek nimetem. Bakıp çıkan bu tercümelerini. Ve tercümelerin hakkında biraz tafsilatlıca aytınız, neyini tercüme etmege imkanlarınız oldu? Sorağan ediler. Mekteplerge öyle bir kitabını, çetel edebiyatın kitabını çıkarmak istegen ediler. Ve bütün olgan milletlerin, Ukrayna'da yaşayan milletlerinin edebiyatından eserlerini almak istegen ediler. Ama bilmem ne için Kırım Tatarları yok edi. Onlar indi başlaganlar tapmağa kim tercüme eder dep soramağa. Ve men o vaxtda tatillerde asıl olgan edi. Ma telefon açkanlar değil öyle bir kitap. Siz demeseniz de Kırım Tatarlar olmaz bu kitabından. Son benim bilesiniz öyle bir vatanperverlik nimeti doğaydı o vaxtda. Şimdi dediğim ne için herkes olur, Gagauzlar olacaklar, Türkler olacaklar, Türk nemeleri. Azerbaycanlar olacaklar. Bizim edebiyatımızdan bir şey olmaz. Biz ne? Tek Elvaniyan ve Çibrek'le bağlı bir medeniyetimiz. Öyle bir nemedim, incanladım diyeyim. Yo biz de o eserlerini verecekmiz. Ve sonra ayta siz neme programmasına bakınız saytlarda 7. sınıfka göre nasıl eserlerini mümkün tercüme etmeye. Men bakıp çıktım, son bakam Cevdet Ametov derske koyulmagan, cedvelge koyulmagan ders. En yaxşı şey. Çünkü lemseler hakkında, mına bu mıskılcılık hakkında, diyeyim Kırım Tatarlarda aynı 30 yıl devamında öyle bir mıskılcının uğraşaydılar Kırım'da. Çünkü nasıl bir öyle bir esas bir fikir olgan edi. Ruslar bizge mına ağamızlar, bular digerler, bular düşmanlar dep öyle olgan edi. Şimdi indi her şey anlaşıldı ama indi şimdi tek. Ve onun için ben öyle bir eserini seçip aldım ve onlara yolladım. O da çıkan edi. Bütün mekteplerinde indi bu kitap var ve Ukraynalılar bu eserini okuyorlar. Ve Aydar Osman'ın da eserlerini seçip algan edim. Demek siz Kırım Tatar tilinden Ukrayn tiline? Ukrayn tilinde, onlar öyle soragan ediler. Ama derslerde elbette Ukrayn tillerde de tilinden de Kırım Tatar tiline çeviremiz ama biz onu neşir etmeyimiz. Ama men beğendim şunu, siz teşebbüsünü gösterdiniz. Bu güzel, çünkü birçok işlerde bizler özümüz ısrar etmek gerekmiz, özümüz teşebbüsünü göstermek gerekmiz. Böyle eti bizlerini tanıyacaklar. Biz daima bekleyimiz, bizge bir şey yapacak ama özümüz. Bilesiniz, öyle bir vakıyam ömürden, hayatımdan peyda olayır. Vakit mına şimdi bu tercüme hakkında laf etkende, sübetleşkende. Biz mektepte okuganda 6. sınıf kitabında, Ukrayn edebiyatında gerek edi bir eserini, bu nasıl aytayım, halk ağız yaratıcılıktan bir türkü ezberlemek gerek edi. Bizge, benim sınıftan çoğusu Kırım Tatarlar olgan edi. Türkünün manası nasıl? Украинча айтты. Мына bu ті бусурмани порізали там всіх українців вейляхрі демек. Ve sonunda bir öyle bir at üstünde bir Mongol, Tatarga oşamagan bir öyle bir düşman, karaman, bıçaknen kete. Öyle bir resim de yanında koyganlar. Ve bilesiniz, men geldim bitam diyeyim. Buna bu hakkında Tatarlar, Busurmanlar öyle bir söz birikmesi bu türküde var. Demin bu eserini istemeyim ezberden almaya çünkü sanki men de Busurmanım, men bu adamga asıl uşamayım. Bizde öyle adam yok. Öyle bir nefretten kelgen atçı bir. Haraman. O bitam ayta yok ezberden alma. Diğer bir türkünü, yaxşı bir türkünü seçip aldı bu kitabından. Anda az ama var edi bir yaxşı türkü. De bu yırlarını alıp ezberden al. Bu şeyini ezberden alma. Çünkü de o yanlış de bana. Ve bilesiniz, eğer bir Kırım Tatar sınıfta olgan bala bu türkünü ezberden almagan. Biz birbirine bir şey aytmadık.
телефонлары жоқ еді, интернет жоқ еді. Біз келіп, бір кімсе оны ezberden алмасын, ожа шашып қала, мен де яқшы талебем. Сабрие, сен өлі яқшы талебеңдан бір бала бар еді, Арсен. Арсен, сен де өлі яқшы талебең, не үшін сіз ezberden алмадыңыз бұшыны? Бір кімсе ezberden алым, қырым татарлардың арасында. Мен айтам, чүнки анда яңлыш, ярамай шелер біздің милетіміз ақында yazылған. Ve мен өз фікірме келген сон, мен битамдан да оның фікірлеріні сораған едім. Битам разылығыны берді, ezberleme 2'de alsan 2 al dedim bitama, öyle dedi. Ben için deyim, men ezberden almacım. Çünkü anda yanlış şeyler bizim. Biz bir kimseni kesmedik dedim. Biz bu surmanlarımız digilmiz. Öyle bir nemedim. Ve herkes, elbette benim fikrim neme. Aynı fikrini göstergen, aynı şeyler sözüm yardım etti. Bu sözünü korçalamak için. Son, yaxşı dey, diğer eserini ezberden alarsız mı dey, alarsız mı? Biz edebiyat digер bir türkünü biz ezberden alacağımız dep öyle söyledik. Öyle bir protest demek olgan edi sınıfta ve şimdi o başımda peyda ola. Ve benim hocayım Ukrayns. O ayta, men sizden tanış olganı, sizin medeniyetiniz şaşıp kaldım. Çünkü men bu Mongol düşman olgan bir adamın hakkında, sizin milletiniz hakkında düşündüm. Çünkü kitaplarda onu o Kherson mektebinde okugan edi. Men tek bunu eşitken edim dey mekteplerde. Anladınız nasıl siyasi şeyleri marif tarafında yapılgan edi. Şimdi men bakam, siz öyle büyük bir medeniyetsiz, sizin özün devletiniz var edi eken. Çok malumat şimdi oğa nasıl aydım, peyda oldu, meydanға çıktı kenedi. Ve diğer de nemes, mına şimdi studentlerine çalışsak, birinci kurstan sorayım, mına Kırım, cenk hakkında, Zemanevi cenk hakkında erşeni bileler. Kırım zapt etilgen vakaylar hakkında bileler. Ama sonra ise sorasan, elva, deniz, çibrek. Mına bitti. Demek kenedi bizim teren medeniyetini olar bilmeler. Kenedi bu şey hakkında olar ne çalışmağa gerek. Ve şimdi Gülnar Abdullayeva o kitabını neşir ettiken edi, çıkargan edi, yazgan edi. O pek mühim şey. Okusunlar. Ukrayn tilinde bizim tarihimiz hakkında. Onun neticelerini biz bugünkü günde көреміз. Çünkü onlar aleda bugünkü günde bizlerini tanıyırlar, nasıl siz aytınız. Bu surmanlarını bu Katerina көрсетті ve öyle bugünkü kitaplarda bu şeyler var. Bu nesiller böyle okuyup geldi ve bizge davranışlar denişmi. Ama birçok işler bizlerden de bağlı. Mana siz güzel örneklerini, misallerini көтердіңіз. Eğer bizler böyle etip karşılık bildirsek, men bilesem vaziyetini dönüştürmek mümkün. Siz birkaç kereler talebeleriniz hakkında aytınız ve biz sizin talebelerinizni tanıyımız. Sizin talebeleriniz Ukraynalar olsalar ama Kırım tatar tilini pek yaxşı öğrendiler ve göremiz ki siz Kırımga, olarga sevgi aşlap oldunuz. Bilgenime göre birçok talebeleriniz hatta Kırım'ını görmediler. Böylelikle, mına Kırım tatar tiline kelgende siz Kiev Shevchenko Üniversitetinde çalışasınız. Bugünkü günde Kırım'ını siz nasıl olarga Kırımga merak, sevgi, Kırım tatar tiline nasıl aşlaysınız, nasıl usullar kullanasınız? Birinciden bizim halk ağız yaratıcılığının elbette filmler, Htem Sitablay'ın filmleri pek mühim bir rol yapar bu işte ve videolar, foto resimler ve bilesem onlar bizden onu duyarlar. Çünkü sen bana adam görsen, Ukraynalıların da arasında görsen bir adam kim o tilinden ilhamlandıra, o edebiyatla, medeniyetle. Sen onun dinlemek isteysin, sen onun medeniyetini de bilmek isteysin. Men bilesem bu sevgiyle biz bu sevgini onlara beremiz, nasıl aytayım, aşlatamız. Men öyle nimetemiz. Ama usullarga kelgende nasıl siz düşünüyorsunuz? Oca olarak bana hem taşıcılar için hem de diğer millet vekilleri için bugünkü günde olan usullar yeterli mi? Nasıl siz düşünüyorsunuz? Yok, onlar yeterli değil. Birinciden, ikincisi onların değişmeye gerek. Çünkü nesiller değişirler. Bana sizde çalışan studentler, onlar asıl diğer nesil. Onlar Facebook'dan nesilden kelgenler. Bana bu Instagram nesil. O asıl bana bir yanı bir nesil adamlar. Demek siz böylesiniz. Facebook nesili, Instagram nesili. Ne onlar fark etti? Farklı Instagram nemeleri birinciden olarak pek nasıl aytayım
масалларға, эфсанелерге ишаналар. Мұны оларға дейлер Инстаграмда. Бір шей yapma, бір білгі алма, видеоны чықар, бір олмажақ, бір, насыл айтайым, видеоны чықар, саңа ақчы адамлар төлейджеклер. Сон бұларды тырышалар, бір кімсе ақча төлеймей. Мен айтам, бағышлаңыз, сіз не азырсыз сатмаға, сіз не эсерлерін язасыз, яда сіз оларын терджеме етесіз, яда сіздің 3-4 тіл білгісі бар. Нені сіз сатмаға істейсіз дүнияға, дейм, бір шей олса, сізге ақча төлейджеклер. Білгі олмаса, сізге бір шей бермезлер. Олар насыл айтам, бір айдей, сәде, еңгіл ішінен оғрашып, çok ақча қазын маға стейлер ишаналар бұға. Мен айтым, оларға не мына бұл апайлар сізге Инстаграмға чықалар ве айталар, мен Инстаграмда 1 миллион гривня алам. Олардың қайлары дейім, нефть, газ сатқан ақайлары, ақчаларын алып, оларға төлейлер. Бұл ақпайларын чоқ вақыты бар. Олар білмелер қайырге өзіні жоймаға. Оның үшін олар чықалар, мұна бұл шелеріні берел. Ана екемлері де бар, яқшы да немелері бар. Ама мұна бұл адамлардан сорасаң, яқшы шелерін көстерген адамлардан. Ойды, жоқ. Бір кімсе маңа өлі ақша бермей. Бірісін деймін, мен бір иляжыларын көстерген едім. Маңа мұна бұл фирмадан дей иляжыларын еулағанлар. Иляж еулағанлар. Бір кімсе ақша еуламай, аңладыңыз, реклама яп деп көстер біздің иляжыларымызна, біз саңа ярдым етерік. Бір кімсе анда миллион бермей. Ама бұлар айталар, мұна мен башладым чалышмаға, ве маға еркез миллион төлей. Бұл яңлыш, бұл масал, эфсане, легенда, миф демек мүмкін. Ве бұлар ишаналар. Сонра ма айталар, бірінші курста, екінші курсқа маға келгендер, бірінші курста мен олармен чалышмадым, чүнки асылда чалышмадым, бала бақан едім. Дейлер, біз бірінші курста чоқ ойын тілге көре ойын дерслеріні кечіредік. Біз ашығында сіз бізге метинлеріні бересіз, бұны аңлатасыз. Медім ойынчақлар бітті дейм. Екінші курстан башлап, сіз чалышмаға керексіңіз. Сіз метинлерінен чалышажақсыңыз. Қайдан сіз оны бережексіңіз дейм. Şimdi edebiyat мына келecek семестрде edebiyatı olacak оларда. Олар алышмағанлар çok шилерін оқымаға. Ve 1 сентябрьде оле қиналып, мысқылып, отырып, немете еділер, уфулдап çalışа еділер. Şimdi енді семестр бите ята, мен сұрайым, наш сессия башлай, мен сұрайым, сон насыл, менің оле насыл сіз айтын, дұшман бір усуларым çalışам сізне, çalışыды, яда yok, яда ярамы сізге көріне. O aylardı, çoğusuna ende аңнадық деп, энде өз білгілеріні көрелер. Ама çalışmaға істемейлер, çok çalışmaға істемейлер. Демек, Инстаграм несілі, о, да, çok resimler sevgen несілі. Resimler ve nasıl айтайым, ерше еңгіл олмақ керек оларға. Мен айтым, бағышлаңыз, женг бір тарафтан, запт етілген адамыз екінші тарафтан, насыл сіз бірші еңгіл олмаз. Ve мен тырышам оларға бұны аңлатмаға, ама белесем аңлайлар, яда ишанам ки doğru yolға geçecek. Bugünkü günde erşi online formatına geçe, оқу процессlerimiz online formatına. Ama eğer tilini öğrenmek için kenede bu Instagram'ını kullansak nasıl siz düşünüyorsunuz, faydalı olabilir mi? Olur. Endi mecbur olacağımız o bu şekilde geçmege. Men endi onu anladım. Çünkü yolladım çok malumatını, metinlerini yazılған şekilde ve online videolarını. Videolarını birinci kurs. Bir bala bir şeyini bakıp çıkan. Metinlerini 2-3 adam. Men belesem 25% bütün grupadan, Zümre'den 25% okugan. Biz indi mecbur olacağımız öyle şekilde geçmege. Men öyle... Ama bu yaxşı mı online formatı? Yok. Ya da daha çok yaxşı kelmege, ocağını körmege? Onun iki tarafı var. Birinciden pek yaxşı çünkü bana seminar yapmak için ya da öyle bir sınav işini yapmak için pek adi. Men olarga yollayım işini, modül işlerini olar test yazarlar. Bana yollar demek Skype ile o 5 dakikada bu iş yapıla. Ama mına leksiya bilgi bergen şeyler olar pek ağır. Birinciden olar öyle bir meraklangan ediler bu online nemede. Ama sonra baksam şimdi evdeki urbanı değişmeyip
келелер, каве içip ма келер. Мен попкорндан алыңыз дейм, отырыңыз, dinlеңіз, кино бақыңыз деп ойлай шаха етем. Олар айталар, біз онлайн неге бізге урба деңішмек керек? Мен жоқ, сіз ритуал шилерін япасыз. Yani tertipni онлайн система боза. Сіз өзіні азырлайсыз, өз фікіріні, өз башыны азырлайсыз. Урбаның деңіштіңіз. Каве içip неме филжанны неме ашқа неме масаға қойып, софраға қойып қалдырыңыз. Мында сіз çalışmaға келдіңіз. Вешімді бақам отыралар, оле юқлап қалалар biraz компьютер өзірінде отырып ве оғыр. Демек 2-3 ай о яқшы, ама енді 4-ші ай кете ета бұл онлайн шекілінде. Олар өзле бір насыл айтайым, жанлы бір мунасибеті жуя біле онлайн шекілінде. Ведан бір меселе чыға біздің талебелеріміз арасында Порошенконы апайы, Марина Порошенко, оле бір ішінен оғырашқан еді. Хаста олған талебелеріні біздің хаста олмаған талебелерінің арасында кірмесетмек үшін оле бір усуларыны яратқан еді, программасыны яратқан еді. Опек яқшы еш не үшін? Шымдыки заманға көре Америкалы немелері, илми алимлері оле язалар. Бір 58-й доғырған бала оле бір хасталықнен бұ дүнияға келе екен. Демек, бұл адамлар біздің арамызда чоқ. Олар ақылы, амма олар фарқланалар нормаль адамларынан. Ве біздің арамызда, шымды мұна уч группада, оле адамлар. Бірі ама бар. Бірі пек яқшы, пек ақылы қыз, ама о пек нервалана, ве әрвақыт осы сачыларыны тие. Стигматизация деген бір немесі бар бұл шеге. Демек, бұл балаларға пек ағыр онлайн çalışmaға, чүнки олар онлайн әрвақыт аватарларнен отыралар. Ве рухиятшынаслықлардан мен сұрайым. Олар әрвақыт аватарнен отыралар, өз бетіні көстермейлер. Насыл мен оларға керек айтма, оле жанлы шекелінде шықсын деп. Насыл айтайым бұл балаларға. Сіз бір шей япып оламасыңыз, чүнки олар утаналар, олар фарқланалар, отырсынлар, діңлесінлер ойле. Демек онлайн шекелі келішме. Бұл келішме бұл балаларға, ама олар бірзім арамыздай бар. Ненде оларын жоқ етмеге. Ама онлайн шекіліне да азыр олмақ керек ве біздің неселеріміз, сіздің айтқаныңызына көре да алышмаған. Сабрия өжем, сіз илми ішлерінен оғырашасыңыз, ве база сіздің мақалелеріңіз ақында біз бүгін лаф еттік. Амма әмді өжалықнен оғырашасыңыз. Білесіз, илми іш, мен де шымды башладым оғырашмаға, ве онлайн ки бұл иненен қойу қазмақ біздің қартларымыз нафлебоны айтмадылар. Пек қиын ішлерінден бірі насыл ершіне ечтіресіңіз. Әм қорантаңыз, әмді балаңыз. Ечтіремейм. Тоғырысын айтсам, мен белесем бір тарафын тартсам, екінші тарафы жуя біле. Йоқ, опек қиын. Ве Европадаки маариф системасына бақсақ, анда илми ішнен оғырашқан адам бұл саңа санким сен дерс алып берген саатына яза. Жедвелге языла. Демек сен ішін язасын, машалла, бұл саңа саат кебі языла. Бізде есе жоқ. Бізде оледан бір малюмат ештімеге мүмкін. Сіз мақале яздыңыз деп сұрайлар. Машалла, ама бұл сіздің ішіңіз. Сіз дерслеріңіз кечірмек керексіңіз, вязырламақ керексіңіз. Ама бір семестр сонында оле бір НДЧ бар, оле бір ши. Олар весихаларны бізге йолайлар, біз язамыз. Қач дане мақале яздық, қач конференциядан давет етілген едік біз. Нені айттық, насыл студентлерінен чалаштық, ама илми ішлерінен демек оғыраштық. Бұл шилеріні біз язамыз. Бір кім сеянда сұрамай. Насыл сен дерслерге азырлайсың, қач вақыт оға бересің. Студентлерінен насыл сен чалышасың. Сен студентлер пек сені бегенелер. Бұл сыралары асыл жоқ. Бұл суалер анда yazılмаған. Тек қач мақале, қач конференция, қач статистика демек. Бұл совет системасы. Пек қиын. Мен тырышамына біздің бір топлышывы, кафедрада топлышывы бар еді, біздің мудиріміз айта. Саз, мен енді профессор олып, бір қарана келдім. Саз студентлерінен çalışmaға керек. Чүнки олар біздің илхамландыра, олар біздің юрегіміз, студент олмаса институт да олмаз, деп оле бір лозунг, оле бір неме айта, сөзлер
ишілерін айтам. Мен соны сұрайым. Мен дейін пек яқшы ақық ишілеріңіз сайтас, ама бағышлаңыз семестр бейте ята. Бізден бір кімсе сұрамай. Кімлер біздің севелер, кім яршы чалыша студентлер, кім чалышмай студентлерінен. Вейлі ақыры. Хач махале, хач илмейші, вейлі ақыры. Мына Абибула hocamız işдешім. О, шымда екінші кітабыны шығарған еді. Университетская книга деген нешият немеш, нешияты оны басылған. Анда басылған еді о. Кенеде. Ама кене о илми ішке келішмей. О язам, мен кітабыны язам. О, демек, усул шынаслыққа келіше, ама илми ішке келішмей. Не үшін сіз жындыз ондан сора жақлар, сіз не үшін мақале язмадыңыз? Адам екі кітап бір семестрде япқан еді, бір елда япқан еді, язған еді. Ама о мәлімат бізге насылайды, мерақлы дегіл. Асылда біздің системамыз, тәсіл системасы әлбетті кейсілі атларға, реформаларға мұқтаж. Шын үшін емді ilmi işler az sezile çünkü hocalarga bu imkansız emde hocalık yapmağa emde ilmi işler yapgan. Sabri ötemde bir mesele hakkında sizinle laf etmek isteyim. Bir vatandaşlarımızdan büyük kısmı Kırım'dan çıkmağa mecbur oldular. Ve şimdi vatandaşlarımız dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayırlar. Ve zamanımız pek öyle globalizasyada biz şimdi yaşayımız. Globalizatsiya zamanımız. Nasıl siz düşünüyorsunuz? 10 yıldan son Kırım Tatarlar denişebilir mi? Kırım Tatarı nasıl olacak? Nasıl siz? Fikriniz nasıl olur? Men bilesem biz daha mod olacakmız. Çünkü her şeyde nişe ve sizin nemelerin programmalarına göre yanı bir fikirler peyda ola, seriyalar, kinolar, film, kino leyhalar peyda ola, kitaplar neşir etile. Men bilesem Kırım Tatarların hakkında bir adam, ikinci adam, bir adam bilecek ve tanıyacak bizim. Ukraynalılar arasında o tamam öyle olacak. Dünyadaki, Avrupa'daki adamların arasında öyle de olacak. Çünkü herkesin de bizim bile. Yani tanılgan millet olacak. Tanılgan millet birinciden ve bizden meraklı olacaklar. Asıl da mana Avrupa'daki medeniyetke göre onlarda sen öyle bir nasıl diyeyim, öyle bir популяр дегел бір тілінен оқырашсаң, о пек бір мұйымши сайла. Ама bizlerde o nasıl айтам, şimdi tek başlana bu proces, bu şeyler yaratıla. Men bilesem, bu yaramay vakıyalar bizge yardım etkenler bir tarafta. Ve Kırım Tatarların en pozitif tarafları nasıl? Біріншіден, мен білесем, қайда барсақ да, ешбір вақыт біз Kırım Tatar olғаныны ұнытмайық. O en esas. Çünkü vaktimiz var mı? Var. Yaxşı, sağ olun sizin için. Sonra bizim böyle bir tecrübemiz var kafedramızda, bölümümüzde. Gagauz ihtisasını açkan edilir ve Gagauz hocanı da davet etken edilir. O kelgen ve biz konuşamız ve aytam, men nasıl şaşam bunda. Onların zümrede tek bir danesi Gagauz olğanı, Gagauz kızı. Anası Ukrayna ya da Kazak, a babası Gagauz. Ve diğerleri Ukraynalılar. Onlar Gagauz tilge kirgenler, onu nemeteler. Son bu hoca dey. Kimler mında Gagauzlar, asıl Gagauzlarga bağlagan ya da Gagauzlardan birisi var mı mında? Men dey bilem, onun babası Gagauz olğanını, babası onu mında kirsetkenini bilem dey. O susup otura. Men son sorayım deyim. Sen ne için susup otura? Sen Gagauz olup, Gagauz onu hakkında aytmaysın. Ne için? Yok, men yarım Gagauz ama men özüm Ukrayn gibi sayam dep aytayken. Ve o vaxtda bu hocam ayta, bunda bir şey olmaz. Tamam öyle oldu. Şimdi indi Gagauzlarını davet etmeyecekler. Bu ihtisasını indi kapatacaklar. Onlar 4. kursa kadar okup bu ihtisasını daha bir kere açıp olamazlar olar. Anladınız ki. Demek bizde bu şey yok. Bizde Tatar, Amerika'da Tatar olsa o ayta men Kırım Tatarım. Antarktika'da olsa aynı Kırım Tatar olğanını ayta bile ve gururlana bunun. Bu en esas şey. Onun için biz olacakmız. Gagauzlar ise olup olmadılar mında. Biz de öyle umutla yaşayamız. Gelecekimiz ile parlak olacak ve sohbetimizin sonunda Sabri hocam sizin en sevimli alıntınız nasıl? Benim sevimli. Bilirsiniz, paytaxt şehrine kelgende yazık ki men o vaxtı
вақытта. Оқымадым, соңра оқыдым. Оле бір езуит бір мектебіні, езуит бір немезі папазы бар еді, ве оча, Игнатий Лайола. Ве ондан сораған еділер, мұна сіз фарқлансаңыз, дегер олсаңыз, насыл бұл адамлардың арасында, четел адамлардың арасында, насыл мұнасебетлеріні, яқшы мұнасебетлеріні құрмаға усулы бар ма, я да yok. Ve o pek yaxşı bir şeyini aytқан еді. O institut hakkında aytқан, ama men belesem bu herkesge yaxşı olur bir vasiyet. Herkesge dost olup, hiç bir kimsenin yakınlaşma dedi. Öyle bir vasiyet berip, öyle bir sözden cevaplandı o vakitte. Men belesem men de institutga da çalışkanda bizge herkes anda dost değil. Киевде де, Украинада да, herkes, мына Қырым, Украина қырчырған сойлары да, олардың арасында да çok, nasıl айтайым, öyle bir популистлер бар. Onun үшін, мына бізге мұнасебетлеріні яратмақ үшін, біз herkesге дост олып, өз yolunu білмек керекміз, өз yolunен алға кетмек керекміз. Менімше öyle. Çok sağ olun Sabriye hocam, sağ olunuz böyle meraklı sohbet için. Biz sizge can yürekten minnettarmız ve elbette ki muvaffakiyetler dileyimiz. Sağ olunuz bizge teleseyircilerimiz. Saygılı teleseyircilerimiz, bu güzel noktada yayınımızı yekünleyimiz. Hatırlatam, yayınımızdan Musafir'i Kiev Şevçenko Üniversitetinin Türkologiya kafedrasının hocası Sabriye Hoca Troş olğan edi. Men ise sizlerden sağlıklaşam, gelecek yayınlarımızga kadar görüşmek üzere. История национального движения крымско-татарского народа драматична. Участники движения, люди разных возрастов и профессий, самоотверженно боролись за возвращение своего народа в Крым. Объединенные единой целью вернуть свой народ в Крым, они столкнулись с советской репрессивной системой, жестокой, коварной и хитрой, чрезвычайно близко. В жизни каждого из них, посмевших открыто выступить в защиту своего народа, неизбежно наступал момент прямого соприкосновения с властью в лице правоохранительных органов. Смотрите выходные в 18:00 в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Nasıl bir kunlerge kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman aman bitip yandık kardeşler. Kozumuz o günde sabiler öyle. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Dünyaga bergen bir millet edik. Asırlar tubundan tirilip geldik. Vatanға koz tıkıp kurbanlar berdik. Bizni kene boleler bir şına ile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Kalmadı aramızda birlik kengeşi. Şunun için kızdırmay vatan güneşi. Şunun için yürüşme ey halkım işin. Şunun için bağrını hancerler tile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Hepimiz habardık mengen kamırday. Karışıp kalmayık bir top çamurday. Kesilip başladık kurgan tamırday. Yaşayımız bularını bile. Dünya
Dünya bizge bakıp bir көзнен ağlay, bir көзнен күле. Bizni kene birevler oynatmak istey. Kene damsız bir şorba kaynatmak istey. Kenardan koşlanıp bir bakmak istey. Бар, ойна көз яшыңны сілеве сіле. Dünya bizge bakıp bir көзнен ağlay, bir көзнен күле. Sanki düşman olduk bir-birimizge. Hürmet yok ne ölü ne tirimizge. Ne oldu kardeşler? Ne oldu bizge? Kene dersin bir belalar bastırıp gele. Dünya bizge bakıp bir көзнен ağlay, bir көзнен күле. Allah'dan verilgen güzel bu toprak, gözlerimiz gibi korlangan çokrak, tereklerimizde sarargan yaprak, bizi gibi çekmekte feryat ve nale. Dünya bizge bakıp bir көзнен ağlay, bir көзнен күле. Ey felek, işine akıllar yetmey, Tatarının başında düşünce bitmey. Bir küçük arzum var, aklımdan ketmey. Ömürler bite ve ömürler kele. Demesinler, dünya bizge bakıp bir көзнен ağlay, bir көзнен күле. İster edim halkımны dağılmayıp birleşkenin. Aziz vatan toprağında bir kalmayıp yerleşkenin. Bir yakadan baş çıkarıp vatan için küreşkenin. Ecdadların toprağında serbestlikке erişkenin. Bir-birinin utanmayıp öz tilinde laf etkenin. Kartlarımız seçken yoldan gençlerimiz ketkenin. Hareketini devam etip maksadına yetkenin. Bir tutkan kuruşumuz neticeli bitkenin. Beğenmeyim savap işdep günahlarga batkanını. Halk gayesini ret etip hep kenarga atkanını. Benim evim kenarında dep ayak sozup yatkanını. Halk kureşin usulunu düşmanına satkanını. Pek isteyim yurtumuzda milletimnin artkanın. İstemeyim herkes ozun arabasını tartkanın. Begenerim milletine iyi işler yapkanın. Oz halkının paylaşkanın. Ellallıknen tapkanını. İster edim halkımızını biz kırımız degenin, doğru yolunu terk etmeyip neticege kelgenin. Kokte uçkan semedeşini yerge ebed ergenin. Avam halkını doğru yolga kaytmasını bilgenin. Arzulayım milletimnin ayakka tez turganın. Kırım adlı vatanını milli devlet kurganın. Karşısına düşman çıksa onu derhal urganın. İstemeyim bazı biri yolunu çetke burganın. İstemem men icadımda boşluk ara olganın. Esli başlı icatkarının sararganın, solganın. Pek isteyim gelecekte çok icatkar doğanın. Hiç istemem bazı şahsılar gelecekini boğanın.
Ассаламу алейкум, хайырлы күнлер, сайгылы ТР телеканалының телесерджілері бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова чалшам ве невбеттеки 3 саат бұл студияда сізлер әле бераберлікте яйынымызға хош олажақ ве тешриф бұйрajақ мұсафирлернен күн девамында юз берген адиселерні лаф етежекміз. Aynı zamanda bugün yüz bergen haberler sırasında elbette ki çok ciddi meseleler de mevcut. Esasen bu meseleler Ukrayna etrafında yüz bergen hadiseler ile bağlıdır. Zira Ukrayna'nın diplomatları sonki vakitlarda çeşit türlü diplomatik seviyede müzakerelerini yürüsete Ukrayna sınırlarına Rus askerleri kelgeni sebebinden ve sonki vakitları Garbi ittifakdaşlarının Ukrayna'ga hangi bir şekilde destek etkenini ve daha böyle ciddi destek etkenini beraberlikte takip etmek ve görmege mümkün ve fakat bu destek sadece sözlerde kalacak mı ya da hakiki somut bir hareketler olacak mı? Bu meselelerini yayınımıza hoş olacak misafirlerimizin hem Kırım Tatar tilinde hem de siyasetçiler, siyasetçiler ve tetkikatçılar ile Ukrayna Rus dillerinde müzakere edeceğimiz. Ben hatırlatmağa isterim ki biz canlı yayında çalışamız. Erkun ATR telekanalının yayını 6 saat bugün informasyon programmasını yapa bizim alıp baracılarımız musafirlerinin çeşit türlü meselelerini müzakere ettiler ve bizde her daim canlı yayında telefon bağları da çalışmakta. Ekranlarınızda rejissörlerimiz bu telefon bağlarını takdim ettiler. 067 63 46 130 bizlerge Viber vasıtasıyla Hoşulma imkanına sahipsiniz ya da Skype adresimizni kullanınız atr.tv buyurunuz bizlerge telefon açınız sizin sesiniz bizler için çok mühim. Aynı zamanda ATR telekanalına hem maddi hem de manevi destek gerçekleştirme imkanına sahipsiniz. Manevi cihetten bizim YouTube sayfamızga abone olunuz. Onun adresini rejissörlerimiz sizler için gösteriyor ekranlarınızda. İşte ATR Balaban Latin harfleri ile YouTube'a kirgeniz vakit birinci bizim kanalımızda göreceksiniz ve anda bizim canlı yayında çalışamız hem de programmalarımızın en meraklı kısımlarını ve hepsi programmalarımızdan da yükleyimiz. Misal televizordan bakmağa imkanları olmayan yetiştiremeyenler YouTube'a kirip bizim demek programmalarımızına bakabilir. Ne kadar çok insan seyretse, abone olsa hem canlı yayında seyretse hem de programmalarımızı seyretse bu ATR telekanalının kanalının demek tavsiyelerge çıkmasına yardım edecektir. Bu ise diğerlerin de bizi görmesine imkan yaratacak ve böylelikle ATR'nın YouTube kanalı da ösecek. Bu bizler için manevi destek olacaktır. Çünkü bizim esas maksadımız bugün işgal edilen Kırım'da yüz bergenlerini daha çok insanlara anlatmak. Zira Rusya Federasyası'nın propagandası yani teşvikatı hangi bir kütlevi şekilde çalışkanını gözlemek çok zor değil. Zaten Ukrayna ana kıtasında mında Rus propagandası, teşvikatçı propagandası çok çalışmakta. Ta Rusya'nın işte destek etken telekanallara böyle birçok Ukrayna kamuoyuna müracaat etken, sesini eşitken edi. Sonki vakitlara bu kanallara karşı yaptırımlar körsetilse de gene de onlar çeşit türlü yollarla çalışma fırsatlarını taparlar ve bu teşvikat darkala işte bu teşvikatka karşı çıkan Ukrayna ana kıtasında telekanallar özünün faaliyetlerini alıp baralar ama ne yazık ki Kırım hakkında 7-24 özünün yayınlarında tarif etken ve Kırım'na anlatkan yekene birinci Kırım Tatar telekanalı ATR'dır. Ve o sebepten Kırım'nın sesini eşittirmek için ana kıtada ve sadece Ukrayna ana kıtasında değil de dünyanın çeşit türlü bölgelerinde zira bizni çet el memleketlerde de seyretiler. Sizin desteğiniz gerek. Bizge yardım etken, destek etken manevi cihetten vatandaşlarımızga teşekkürlerini ayrıca bildireyim. Bunun beraberlikte ATR telekanalına maddi destekni de gerçekleştirme imkanına sahipsiniz. Maddi destek gerçekleştirmeye isteseniz bizim Patreon'umuzga abone olabilirsiniz. Onun linkini ekranlarınızga rejissörlerimiz takdim ettiler. İşte bu link boyunca kırıp
дестек севиесіні сечініс күчве хуветінізге көреве бойлелікнен балабан хырым татар атыр хорантасындан кебіраза олмай істегенізге сайлай білесіңіз ве бұда бізлерге мади эмде маневи бір тарафтан дестек олажақтыр. Ве іште бұл болікнан лағанызға көре біз хырым татар тілінде әдет ұзыре алып барамыз, яйынларымызны сасен хырым татар тілінде алып бармаға тырышамыз. О себептен сізін сесіңіз бізлер үшін жоқ мойын, бізлерге телефон açыңыз, суалеріңізні, ғайлеріңізні, фікірлеріңізні сеслендіріңіз. Біз әрдайым жанлы яйында çalışamыз. Bunun ile beraberlikte işte Kırım haberlerine geçmege isterdim. Kırım'da malum olğanı gibi yüz bergen sonki yanı represiyalar dalgası neticesinde halk milli hareket faaller çeşit türlü buna karşılık usullarını, formatlarını meydanga getirirler. Hem de siyasi mabuslarımızga destek gibi böyle çeşit türlü aksiyalar, çeşit türlü tedbirler geçirmege planlaştıralar. Misal olarak sonki böyle teşebbüslerden biri bu serbestlik mektubu dep adlandırılgan flashmob'dır. Anda teşkilatçılar faallerini, lakayt ve pervasız olmaganlarını siyasi mabuslarımızga destek mektupları yazmağa çağıralar ve bu haqda bizlerge faal Elmas Hanım Akimova tarif etmege hazır. O bizle canlı bağda Elmas Hanım. Selam aleyküm. Aleyküm selam Gülsüm Hanım. Elmas Hanım, işte serbestlik mektubu degen bu aksiya. Onun hakkında tavsiyatlarını öğrenmege isterdik. Buyurunuz, siz teşkilatçılardan birisiniz. Ne vakit bu kıbıgayı peyda oldu, maksadı nedeni ibaret? Так как эта акция предназначена для всех, то есть не только для крымских татар, а для всех желающих, кто хочет поддержать политзаключенных, хочу рассказать об этом в нескольких словах. Идея нам пришла с прекрасным человеком, патриотом своего народа, другом Асана Ахтема, поэтессой Алии Кенжали. Мы созвонились и пришли к такому решению, что нужно поддержать наших друзей, политзаключенных, и призвать всех остальных это сделать, потому что наши друзья и все политзаключенные находятся сейчас в информационном голоде, в изоляции. Их специально держат в изоляции, не пропускают к ним письма, которые отправляют через ФСИН почту. Это онлайн-сервис «Зона Телеком», она называется. Вот. И так как наши письма никто не пропускает, например, я написала свое первое письмо для своего друга Асана Ахтема еще 13 сентября, и вот уже закончился ноябрь, а мое письмо до него так и не дошло. И мы хотим всех призвать писать письма посредством почты, отправлять их. Если у кого-то нет такой возможности, они могут фотографировать свои письма и прислать, например, мне, как это уже делают наши соотечественники по всему миру. Вот. И я уже сама буду отправлять их. Мы хотим показать всем, и не только нашим друзьям, которые сейчас заключены в несвободу, что мы не собираемся ни о ком забывать, что мы не намерены просто так оставлять наших друзей без внимания, и мы будем всячески их поддерживать, как бы кому бы этого не хотелось. И если наши письма не будут передавать, значит, мы будем писать жалобы. Я тахминен енді не қадар инсан қошылды бұл акцияға бір енді рақам бар ма acaba? Жоқ, рақам жоқтыр, мен оны сайламайым, сечмейм. Много людей присоединились, и как по всему миру, так и в Крыму. Вот вы могли видеть, например, в сети Facebook, все отмечают друг друга и пишут хэштег #Тербест-Мектубы. И достаточно много людей на данный момент, несмотря на то, что акция запущена несколько дней назад. Мен де көрдім, тақып етем, затем Фейсбукта инсанлар ата язған мектупларыны біле ачықлай көстерелер, малым олғаны кебежді сіз де юқарда айтып кештіңіз, йолламайлар саяси мабусларымызге, о себептен бойле көтлеви шекелде ичтимай ағыларда біле айдынлатылмасы көстерілмесі, менже бойық дестектір ве дигерлеріне бойле бір мисалдыр, орнектір дегелмі? Мен де өлі түшінем, оның үшін өлі қарар алды керек бұл акцияны кешірмейе. Ушу үшін сайқыл ватандашлар сізді қошылыңыз, языңыз. Если у кого-то нет возможности, это я говорю для тех, кто уже за пределами Крыма живет, например, или на материке, нет возможности отправить это письмо, пожалуйста, вы можете сделать фотографию, скриншот, скан и отправить его нам несложно, мы обязательно передадим.
Я мына yollamайлар мектуплерін деп айтасыңыз, атта сіз 13 сентябрь күні yazған едіңіз мектупны, енді ноябрь, енді декабрь айынаға келіп чықтық, yollamай екенлер. Яғни олардың асылда ақы бар ма бойлы yollamамаға? Бұны бір ерге шикайет етмеге мүмкін ме? Шикайет еткен сон бірде-бір нәтиже алмаға асылда имкан, фұрсат, үміт бар ма сізce? Нет, конечно, у них нет такого права задерживать эти письма, и это просто задерживает их цензор, он их тщательно, наверное, проверяет, эти письма, и просто очень долго передает. Не сказать, что наши друзья не получают письма, они их получают, но только очень медленно, и не все. Иногда приходят просто 2 строчки от письма, хотя письмо было объемным. Но я считаю, что если не передают через Донор Телеком, ничего страшного, значит, мы будем писать письма так. Ve Elmas Hanım'da soramağa istegenim mühim bir mesele var. Mına keçken hafta boylu kaygılı haberle ne yazık ki karşılaşkan edik. Ve Milli Hareket iştirakçımız Rustem Ağa Hüseyinov'nun Hapsxorda yerleşken evine injalciler basıp kirip evini asıl da dağıtıp yıktılar. Ve o vakit Rustem Ağa Hüseyinov hastahanede bulunaydı sağlık cihetten problemleri meydana kelgen sebebinden. Ve şimdi aslında vaziyet neden bariyet? Asılda Rustem Ağa Hüseyinov'a bir destek başlatması men bilem sizde bu meselenin çok alakadarsınız. İmkanları var mı? İmkanı var, evet. Bizim Allah'a çok şükürler advokatlarımız, merhametli advokatlarımız kol tutarlar. Rustem Ağamız bir özü kalmayacak. Men öyle düşünüyorum ve men endi bunu göreyim. Çünkü adamlar çette kalmaylar, ular kol tutarlar. Kim nasıl çare olsa öyle kol tutar. Ya mına siz özünüzün Facebook sayfasında böyle kartаны bile yerleştirgen ediniz galiba maddi destekte aksiyası başlanıldı mı? Bu hafta tarif etiniz lütfen, belki diğer vatandaşlarımız yardım etmeye isteyler ve fakat kayda nasıl yollayabileceklerini bilmeyler. Да, мы запустили акцию, как акцию. Мы просто призвали соотечественников и всех вообще неравнодушных людей не оставаться в беде и не оставлять пожилого человека в такой сложной ситуации, в которую, наверное, может попасть каждый человек. И еще раз я хочу озвучить, что был разрушен дом ветерана национального движения крымских татар Рустема Ага Хусеинова, активиста, который никогда не остается в стороне от чужих проблем, потому что это не чужие проблемы, это те проблемы, которые, наверное, в Крыму, где мы друг друга пытаемся поддержать, это одна общая проблема. И Рустем Ага никогда не оставался в стороне. И также я призываю не оставаться нас в стороне и, в свою очередь, поддержать его. И поэтому мы запустили акцию в поддержку Рустема Ага Хусеинова, который остался сейчас. Если я скажу, что без крыши над головой, я не солгу, и так и есть. И сейчас он находится в больнице на лечении. Аллаха çok şükür я бүгін оны елват еттім. Çok şükür sağlığı тигаранчық яхшыжа ауды. Но все равно мы опубликовали Крым татар же рус тілінде. Мы опубликовали 2 карты для помощи. Я почему хочу озвучить это. Мы собираем помощь и на материке Украины. Это карта Приватбанка. Она тоже записана в комментариях, в посте. И карта, та, которая действует на территории Крыма. И все, кто неравнодушен, и все, кто хочет помочь и протянуть руку помощи, пожалуйста, вы можете это сделать. Деньги снимаются и передаются лично в руки Рустема Ага. Çok sağ olunuz. Mence böyle bir halkımız olğanı için, birlik olğanı için Rustem Ağa Hüseyinov evsiz damsız kalmaz. Büyükten büyük teşekkürler Elmas Hanım, yayınımıza bağlanıp sorularımızga cevap bergeniz için ve ayrıca yapkan faaliyetleriniz için. Çok sağ olunuz. Elmas Hakimova faal ve vatandaşlık jurnalisti. Bizle canlı Bağday'da işgal etilgen Kırım'dan işte saygılı arkadaşlar men de her birimizni siyasi mabuslarımızga destek mektuplarını yazmağa tırışam. Mına Elmas Hanım'nın aytkanına göre birçok bizim semedeşlerimizin, vatandaşlarımızın siyasi mabuslarımızga yazgan mektuplarını ve yollağanlarına bakmadan işgalciler mahsus siyasi mabuslarımızga bu mektuplarını
Ukrainanın gelmesine imkan vermeye eken ve vatandaşlarımız, siyasi mahbuslarımız bizim destekimizge muhtaç olganını bununla beraberlikte kayıt etmege mümkün. O sebepten imkanımız olganca keliniz siyasi mahbuslarımızga biz de bu aksiyaya koşulayıq, serbestlik mektubu aksiyasına koşulayıq ve siyasi mahbuslarımızga mektubunu yazayıq. Eğer ki bu mektubunu asıl da yollama imkanı bile olmasa, işgalciler olarını bizim siyasi mahbuslarımızga vermeseler ki vermeylerde kenedi yazıp bilmeyim özümüzün içtimai ağlarında yerleştirmek bile büyük bir destektir. Bu en azından halkımızın ne kadar birlik olganının göstergecidir ve aynı zamanda Rustem Ağa Hüseyinov'a da destek eteyik saygılı arkadaşlar. Beraberlikte Elmas Hanım Akimova onun Facebook sayfasında hangi bir şekilde Rustem Ağa Hüseyinov'a yardım etmege mümkün ve kayda nasıl şekilde maddi destekini yollamağa mümkün olganı ile bağlı malumatlarını açıkladı. Bence her birimiz Facebook'a kırıp bunu öğrenebilir, okuyabilir ve Rustem Ağa Hüseyinov'a da böyle şekilde yardım etmege mümkün. Demek ben ise Nevbetteki haberlerge geçmege isterdim. İşte işgal edilen Kırım'da represiyalar devam etkeniyle bir sırada Ukrayna devleti, Ukrayna hükümeti ve yolbaşçıları elbette ki sükunetlerini saklamaylar ve özünün topraklarının azat edilmesi yönelişinde bazı bir faaliyetlerini gerçekleştirirler. Şüphesiz ki işgal edilen Kırım'da yüz vergen insan haklarının korçalanması için işgal şaraitlerinde bugün şartlar ve usullar çok fazla değil. İnformasyon cihetten destek alıp barıla ama bu problemin temel çözümü, bu temel aslında çözülüğü bu Kırım'ın işgalden kurtarılmasıdır. O sebepten buna eğer ki represiyalar bitsin, insan haklarının bozulması yekünlensin diyecek olsak ki aytamız bu elbette ki Kırım'ın işgalden kurtarılması gerek olganının anlamıdır. Ve Ukrayna hükümeti elbette ki bu yönelişte hareketler alıp bara çeşit türlü diplomatik seviyelerde müzakereler yürütülüyor ve bir çözülüm yolları kıdırıla ve Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy Tunev'in Ukrayna Yukarı Şurası'nda her yıllık müracaatında aytkanına göre bu seneki Birleşken Milletler'in Baş Asambleyasında kabul edilecek rezolüsyada Kırım platforması da geçiyor ve şimdi Birleşken Milletler'den Kırım platformasına böyle halkara bir teşkilatının statusu verilmesi beklenili eken Zelenskiy'ni dinlemeke teklif eden buyurunuz. Вперше від моменту окупації ми боремось за Крим не на бігбордах, а на всіх міжнародних майданчиках та зустрічах. Не лозунгами, а офіційними документами. Вперше з 2014 року розроблена, ухвалена стратегія деокупації та реінтеграції Криму. Територія площею 27 тисяч квадратних кілометрів. Більше за деякі країни Європи і світу. Але ми боремось не за гектари, за людей, за своїх громадян. І вперше за всю історію ми ухвалили закон про корінні народи, який закріпив статус і права кримських татар. Bizle şimdi canlı bağda Milli Hareket iştirakçısı Sinaver Ağa Kadyrov var. Kelini son selamlayıq. Sinaver Ağa, selamun aleyküm. Hayırlı günler. Merhaba, sizlerge de hayırlı günler. Sinaver Ağa, kelini sizlerle beraberlikte demek Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiy'nin çıkışını, sonra bundan evvel yapkan pres konferensiyasına ve şimdi ki aslında vaziyetini Ukrayna etrafında olgan vaziyetini halkara topluluğunun reaksiyalarını beraberlikte analiz etmeye tırışayıq. Demek Zelenskiy'nin çıkışından başlayacak olsak işte Tunev'inki asıl da milletvekillerine müracaatını beğendiniz mi? Beğenmek dinledim ve inşallah onu nasıl sizgeyteyim bu Ukrayna'a milletvekillerine ve Ukrayna'ya olan müracaatını
amelge geçirmek yollarını bakarak ve adımlarını bakarak. Ben tek o taraftan bu meselelerge yanaşam. İçin degende bir aytkan sözünü belki şanamız ve lakin ona hayatga geçirilgen adımlarını bakmak gerek. Мына Крым платформасына айтып кечті Украина президенті ve демек айтқанына көре шымды Бірлешкен Миллетлерінің Баш Ассамблеясында қабыл етілежек невбеттеки резолюцияда Крым платформасы да айтылып кечіле ve демек Бірлешкен Миллетлерінің bu Крым платформасына бөлек халықаралық тешкілет статусы берілмесі бекленілі екен. Асылында мына Бірлешкен Миллетлер бөлек статусыны бере білелер ме ve bu yani не anlamға керек Крым платформасы бойлы бір халықара тешкілят ма olacak? Nasıl көресіңіз aslında bu айтылғанны nasıl kabul ettiniz? Doğrusunu aytқанда bu yerde bu meseleni biraz zor anlamak için degende eğer de biz bu gibi meselelerini talil edecek olsak böyle şekilde ona yönelişini biz bilmeyiz. Niçin degende men anlayayım yani Kırım platforması böyle bir meydançık olganını kabul ettim ve onun vasıtasından hep hareketler yapmak, çalışmak bu halkara cemaatinin ve lakin teşkilat şeklinde status kabul almasını bu yerde ben onu doğru deyip görmeyeyim. Niçin degende bu bilesem bu gibi statuslar var ve lakin o başka bir şekillengen meseleler çözülmesinde men bilem. Ama bu gibi men doğrusunu aytқанда kıyın şimdi bu sualiga cevap vermen için degende işte ne ona teklif etken insanlar ne şekilde bu meseleni çözülmek yollarını koreler bu vasıtasından, böyle status vasıtasından. Ben evet daha onu eşitmedim ve mahiyim şimdi onu kozoguna getirip bir talil etmek. Yok yani mına men anlamağa tırışamı. Kırım platformasının inaugurasyon sammitini biz bir yıl devamında beklegen edik ve nihayet demek Kırım platformasının inaugurasyon sammiti yazda 23 Ağustos'ta o'tkerildi ve biz hepimiz işte muvaffakiyetli şekilde o'tkerilgeni ko'rgan edik ve fakat en esas sual bundan sonra ne olacak? İşte o'tkerildi platforma bundan sonra ne? Yani ne bekleybiz? Ve şimdi Zelenskiy aytqanına göre Birleşken Milletler yanında böyle bir institut bu Kırım platformasının institusyonalizasyasını yapmağa istey ekenler. Yani bu neyle farklanacak zaten diğer yüz bergen ve olgan halkara teşkilatlarının faaliyetlerinden ve kabul etken rezolüsyalarından ilahir. Yani bu bir farkı olmalı da. Bilesem, gelin biz bu meselelerini biraz başkaca bakayım. Aslında şimdi Ukrayna bu Kırım platformanı teşkil etken neticesinde dünyaya neni bildirdi. Bu birinciden Ukrayna işgal edilgen Kırım'ın azat edilmesinin olgan meselesi mühim olganını tasdikladı bu birinciden ve ikinciden en esas ona bu harbi güçlerge esaslanıp durup azat edilmesi değil de siyasi diplomatik usullarıyla diplomatik vasıtasıyla onu işgalden kurtarmak meselesi. Bu alda ekseriyet yani de ondan da gayrı o yani böyle bir Kırım platformasının ofisini kurdu. Ve men anlayışıma göre bu ofis
gerek edi. İşlep çıkarmak gerek bu öz görünüşünü, mekanizmlerini, rezolüsiyalarının proyektlerini ve nisbetten devletlerinin çalışmak ve onların bir fikirlerine gelişip durup sonra yani bu asambleye olamı, OON asambleyası olamı ya da Sovet Безопасности olamı onların o güne çıkarıp bu rezolüsiyalarını kabul ettirmek ve o vasıtasını baskını güçleştirmek Rusya'ya ve ahır sonu, evet anlayış ahır sonu böylelikle Kırım'ı işgalden kurtarmak. Halbuki şimdi eğer bu teşkilat, bu Birleşmiş Milletler Teşkilat'ın yanına şekillenecek olsa nasıl anlamak gerek? Şimdi bu ofis, bundaki olan ofis, yani OON'a bu New York'a geçecek ve anda OON'un yanına işini alıp varacak. Ama yine de şu meselelerini biraz ende manda değil de işlep çıkarılması anda yerinde. Bu Birleşmiş Milletler Teşkilatın binasında kaysı bir odanı, kaysı o binasında ofisini açıp durup çalışacak degenine varardım. Ben onu şimdi biraz başka yanına bulamayayım. Niçin degende? Evet onun yanında çok böyle bir teşkilatlar var ama bu platforma o biraz başka bir bu ayrı kaysı bir insanal nesi değil de bu aytayık böyle bir mesele üstünde birleşken fikirdaşlar masası. Ama mına Kennedy резолюциялар meselesine kaytamız ki ya bilmeyeyim Kırım platformasında 46 memleket var yani iştirakçı olarak. Birleşken Milletler Teşkilatı'nda 196 memleket mevcut. Ben yanlışmasam galiba 196. Kırım platforması çerçevesinde Kırım ile kabul edilecek rezolüsiya ve Birleşken Milletler'in Baş Asambleyası tarafından bugüne kadar kabul edilen birçok rezolüsiyalar zaten mevcut. Zaten onlar var. 5 insan hakları boyunca 4 militarizasyon sualleri boyunca. Yani ne fark olacak? Buna Kırım platforması farklanmalı da bir cihetten. Zaten halkara teşkilatlarının mevcudi bu rezolüsiyalarından. Ben bunu anlamaya tırışam. Mında bilesem, men sizin aytkanızga koşulam için degende bizler anlamak gerekmiz. Bizler nemiz ki? Eğer de bu 46 devletinin 160 devlet yapmak bu bir mesele. İçin degende onun sayısını arttırma mümkün ve lakin Rusya nasıl rezolüsiyaların kabul rezolüsiyalarında gösterilgen şartların amelge geçirmeyi kabul etmeyi inkar etti ve öylelikle devam edecek. Ama bizler şimdi o sayılarını arttırmak değil de niçin degende eğer de bu 46 devletinin böyle gözogunu geçirecek olsak bu dünya ekonomikini aslında ben belirlesem çok bir kaysı bir faizini teşkil etken devletler. Bu siz bağışlar sebep onun içinde yoktur Çin memleketi. Lakin Avrupa Birleşmesi, Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşmiş Milletler o iktisadi tarafından Amerika ozu 3'ten 1 payını teşkil etti. Dünya iktisadı. Sonra Avrupa var. Onun için ben belirlesem bunda
sayı артынан rakamlarını iş tutmayıp böyle bir mekanizmlerin düşünüp tapmak gerek. Tesiri olacak mekanizmlerini düşünüp tapıp teklif edip onlarını işlettirmek. Benimce bu tarafı, bu yoluna bakmak gerekmez. Mümkün Zanzibar'ını da koşma, lakin ondan çok fayda göreceğimiz misal olarak. Ben mutlak şimdi Zanzibar'ın gözüne anlayayım. Mümkün 46 olmaz, 56 olur. Ama onu tesiri ne kadar olacağını anlamak gerekir. Onun için biz bu şeylerin gözüne alganda, ben doğrusunu aytkanda maaşını kıyın aytma. Bunlar bu Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın yanında insanal şekilde çalışacak. İşte onu teklif etken insanlar belki koredir, belki kaysı bir inceliklerinde çok koredirler, bilirler. Yani bunda mesele daha global aslında. Bunda mesele aslında daha global tura. Böyle bakacak olsak Kırım platforması Birleşken Milletler'den daha kuvvetli olması gerek. Çünkü Birleşken Milletler zaten rezolüsiyalarını kabul ediyor. Zaten 46 devletten fazlası da kol tutar. Birleşken Milletler'in yakında demek yani rezolüsiyası kabul edilmesi gerek dekabrinin ortalarında. Zaten onlar bu rezolüsiya işlerini alıp baralar. Kırım platformasının daha da güçlü olması, daha da kuvvetli olması gibi böyle bir vazife o günde turgan gibi korunuyor. Çünkü bu bir yanı platforma. Vakit denişti, zamanlar denişti. 1946 senesinden alacak olsak Birleşken Milletler'in çok fazla denişmeler anda kırsetilmedi ustavına. Kaideler ve kuralları çok fazla değişilmedi. Ama dünya denişti. Memleketler parçalandı, yanı memleketler meydana geldi. Bazı topraklar azat edildi. Diğerleri Kırım gibi işgal edildi. Yani Kırım platforması boynuna daha fazla böyle bir vazifelerini almak gerek gibi korunuyor. Değil mi? Ya bu yerde ben biraz rahatsız değilim. Niçin o alda endi bu Kırım platforması o zogunda turgan meselenin üstünde değil de umumen global meselelerinin global meselelerin çözmek peşinde olacak. Ya kim bilsin belki de Kırım'ın azat edilgeninden sonra yanı böyle bir miraporyadı kurulabilir. Bunu kimse bilmek. Yani biz şimdi bunda hipotetik şekilde müzakere ediyoruz. Gelin bu Kırım platforması Kırım'ın işgalden kurtarmakla uğraşsın da bu global meselelerinde peki unutmak gerek mi? Lakin global meselelerin çözmek usulları, onların mekanizmleri biraz başka. Bu meseleler üstünde Ukrayna devlet şeklinde Ukrayna'nın temsilciliği var. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın yanında Ukrayna'nın temsilciliği var. Ondan da gayrı. Eğer de böyle terince öğrenip alsak Ukrayna devlet olarak bu Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın nesinde aslında pek çok regional ve saha boyunca büyük bir teşkilatlar var ve o teşkilatlarga aza şekilde kırıp çalışadır. Onun için ben belirlesem işte belki o teşkilatın işini gözüne alıp durup ona benzer işini kuracak oladırlar. Onun için ben aytam da şimdi kıyın aytma ve lakin biz yakın arada ben belirlesem bu turgan sualge cevabını
koruyarak niçin degende o tünün çıkışında elan etti ve o elanın adımlarını biz yakında hemen belirlesem işleyerek ve koruyarak. Bunun birlikte Сенберға сізден лaf etmege istегенім дамуын бір меселе бар мұны. Кеченлері сізде ешіткендірсіңіз Русия сөзді Жұмырбашқаны Александр Лукашенконың Қырымның іште Русияге айт олғаныны kabul etkенini ve demek Kırım'ını ziyaret etmege istegenini. Yani ne düşünüyorsunuz bununla bağlı? Ne mana çıkarmağa mümkün aytkanlarından? Bilirsiniz, Lukashenko'nun aytışısı bazırganlıkka benzerek bazırganının aytışına benzedi. Niçin degende onu şimdi Ukrayna çok büyük can ağırtığı olğanını biz eşitemiz, görüyoruz ve bunun neticesinde bu informasiya, bu gibi pozisiyasını bildirdi. Niçin degende daha yakında aslında Rusya onu çoktan bekliyordu. Lukashenko tanır Kırım'ını Rusya'ya kirgenini tanırarak kabul edecek. Ama niçindir Lukashenko aşkmaydı ve bu gibi mesele Rusya beklegen dayın bu mesele çözülmüyordu. Ama bu şimdi sonki vaziyetlerinin bağlı olarak ve Ukrayna'nın Belarusya olgan nisbetinin Belarusya olgan pozisiyasını biraz sıklaşkan neticesinde Lukashenko da derhal o pozisiyasını biraz böyle şekilde bildirtmeye tırıştı. Ama ben razım bazı Ukrayna bu politologlara ayttılar, ona aytkan eşittik endi ne şekilde adım atacağını ve ne şekilde aslında yapacağım aytkanını amelge geçirecektim. O halde bakarak ben bilsem bu yerde Kulebana aytkanını benimce çok doğru oldu. Onun için bekleyeyim. Lukashenko ona mutlak men yaparım degen aytmandır. Biraz korkuzmak maksatıyla aytkandır. İşte bekleyeyim. Ya korkuzmak aslında kimni men için bilesiz mana ne kulgunşu bu meselede kimni nenin korkutmağa çünkü zaten bu sivilizasyon dünya dep aytalar da sivilizasyon dünyanın kabul etmegen bir prezidentinin Kırım'ını kabul etip ya da kabul etmemesinin ne manası var aslında bu sanki hiçbir manasız gibi görünüyor bu. Aslında dünyada şimdi çok mantıksız bu doğru adımlarını görüyoruz. Lakin ona bakmadan dünyanın olğan şeklinde kabul etmek gerekmez. Doğru mu? Niçin degende o belki şimdi siz böyle bakacak olsanız doğrusunu aytkanda bu Белоруссия sınırın Belarusyanın, Beyaz Rusya'nın, Polonya'nın sınırında olup geçken bu muhacirler meselesi bir kereden Lukashenko'na gene de ağzını çıkarttı. Onu yükseltken daim oldu. Herhalde o hakkında başladılar laf etmeye. Siz bilesiniz bazı insanlar o şeylerin çok o şeylerine emniyet veriyor. Bu böyle gibi pozisyalarını kabul edip özünü bir kaysı bir şahs şeklinde duya başlayın.
Bilmeyeyim. Yani böyle biraz egonu tatmin etmek gibi korunu. O mutlak ondan o günü aslında şimdi çoktan Lukashenko hakkında Avrupa unutkan edi. Doğru? Evet. Şimdi çoktan ona bu şimdi onu prezident gibi de kabul etmiyorlar. Ve lakin bazı bir devletlerin adımları böyle bir şey gösteriyor ki bilesem o oyun Rusya'nın albarılgan oyun. Bunda Lukashenko'nu o oyunda işletmeye tırışkan dayın böyle bir neler adımlar görünüyor. İşte ne diyeceğim da bu yerde. Onun için Lukashenko şimdi Kırım'a barganın özünde mutlak Birleşmiş Milletler Teşkilatı Kırım'ı Rusya toprağı diye kabul etmiyor. Bu tek Lukashenko'nun şahsının onun etrafında. O da beter özün vaziyetini beterleştirecek. Ben belesem o kadar sersem değildir diyeyim. Siz bakın Yanukovych şimdi kayda çıktılar Rusya'da. Yarın bir gün Lukashenko Rusya'nın çevresinden nereye çıkıp olacak? Ermenistan'a mı ya da daha kayda? Yukarıda aytıp geçkenimiz Zanzibar'a belki. Belki. Sağ olunuz. Eğer tek o devlet kabul etse ne vermegen Allah. Takip edeceğimiz. Yapsın adımlarını. Öyle olsa bu vaziyetini takip edeceğimiz. Çok sağ olun Sinaverga yayınımızga bağlanıp miraklı böyle sohbet bizden alıp barganız için büyükten teşekkürler. Sinaver Kadyrov Milli Hareket iştirakçısı bizle canlı bağdaydı ve biz onun hem Kırım platforması hem de halkara böyle arenada yüz bergen sonki vaziyetlerini müzakere ettik ki onlar elbette ki Ukrayna'nın geleceği etrafı ile çok bağlıdır. Misal olarak Rusya meselesini alacak olsak Ukrayna'nın birçok siyasetçileri ve siyasetçinasları aytkanına göre endi Ukrayna'nın şimali bölgesinde binlerce kilometrelik tecavüzcü devletмен sınır peyda oldu. Zira Alexander Lukashenko'nun Kırım'ın artık Rusya'ya ait olganını kabul etmesi bu Putin'in ve Kreml'nin Rusya'nın tamamı ile yutkanının anlamıdır dep ayta birçok siyasetçinaslar. Zira Alexander Lukashenko bu meselede bile sonki vakitlara böyle bir aşıkmay edi Kırım işgalini tanımakta. Yani Rusya'ya koşulganını, sözde koşulganını tanımakta ve şimdi böyle bir hareket yapması bu tamamıyla müstakilligini ve istiklalligini kaybetkenini joyganının anlamına gele dep aytalar siyasetçiler. Bu ise Ukrayna'nın şimalinde binlerce kilometrelik tecavüzcü devletмен sınır peyda olganının anlamıdır. Zira geçenleri Alexander Lukashenko'nun aytkanına göre eğer ki Rusya ve Ukrayna arasında böyle büyük çaplı savaş başlasa o Rusya'nın tarafında bulunacak iken ve bundan evvel özünün topraklarında Rus zenit raket komplekslerinin yerleştirilmesi ihtimalını söylemesi boş yerge degiledi. Saygılar arkadaşlar ve biz növbeteki meselelerini müzakere etmeye devam etemiz. İşte halkara meselelerden Kırım'a kaytmağa isterim. Zira bu bölükünü biz Kırım meselesinden başladık. Elmas Hanım Kırımlı yayınımızga koşulup siyasi mabuslarga destek mektuplarını yazmağa vatandaşlarımızны ләхайт ve пербасыз olmaganlarını çağırdı. Zira sonki vakitları malum olganı gibi işgal etilgen Kırım'da növbetteki yanı represiyalar başlandı ve bu yanı represiyalarının diğerlerinden farklılığı şundadır ki endi
Кырым татар кадынларына да демек баскылар япыла, махкеме биналары огуне дестек етмеге келген осының өмір аркадашларыны, оғулларыны, асылында осының якынларыны дестек етмеге келген кадынларыны біле енді тұтып оларға қаршы мемори давалар ачалар ве бұл меселеде асылда Кырым татар кадынларының милли әрекеттеки ролүнü лаф етмеге истередік. Біз лешімді жанлы бағда милли әрекет іштиракчысы Диляра ханым Сейтвелиева бар, кенліліні соны селямлайық. Диляра ханым, селям алейкум, қайырлы ақшамлар олсын. Алейкум селям. Сізге де Гүлсім ханым бүтін телесиетчілерге де. Диляра ханым, сізден лаф етмеге істегеніміз мұйым бір меселе бар. Кырым татар кадынларының милли әрекеттеки ролі сізде фаал милли әрекетчі оларақ бұл меселеде баяғы бойлы бір бэкграундға ве малюматларға сайыпсың. Сол себептен вазиеттен истифаде бұл меселені лаф етмеге істередім. Ең баштан келін шундан баштайық сізді тақып етедірсіңіз, көредірсіңіз. Шымды кадынларыны да тұтып оларға қаршы мемори давалар ачылмасы башланылды. Асылда бұл вазиетке насыл қимет кесесіз? Жаным, насыл қимет кеспек мүлкін. Ама айтмаға істейім ки бұл вазиет яны дейіл, әвелде де кадынлар да тұтықланайды. Ама әлбетте кадынлара низбеттен текаранчык уcum eksikçi olğanı için milli harekette biz çok su zamanlar tırışaydık. Kadınlar çokça olmağa böyle bir yerlerde kayda bir tutuklanmak ya da kötek yaşamak hafı ziyade olaydı. Mitinglerde ta 70. seneleri Kırım'a birinci sefer köçken zamanda облсполком, обком yanlarında mitingler yapan zamanda. Tırışaydık akaylarımız tekaran orta tarafta dursun da bizler kadınlar çoğunluk olup çette durayıq. Ama yine de aramızdan evet akayların çekip almağa yaraydılar ama kadınlarga da sopa da düşeydi, tutuklanmağa da ara sıra sebep olaydı. Daha yakınlarda bu şimdi bu sonki günleri olğan tutuklanılardan gayrı daha yakınlarda bu Nariman Celal'ın bu apellasyon mahkemesi yanında bizim kozumuzun önünde Leyla Yaşlaskaya'nı da tutukladılar. O da o gide olğan edi. Ama şükürler olsun onu bu adliye, bu jurisprudensiya bilgileri bayağı yüksek olğanı sebebinden onlar protokol bile yazıp olamadılar oğa. Ama tutuklaganların sebebinde hepimiz mecbur olduk. Akşam gece 7 saat devamında bu polis nenin bölümün yanında durmağa, beklemeye ve ondan son işte çaresi olgan son, bergen son öyle edip kaytmağa. Ve şimdi de kadınların endi tutuklaylar. Ama tutuklamagan zamanda bile onların akayların tutuklaganda sankidesin onların da tutuklaylar. Çünkü her zaman kimin de tutuklasalar, bütün halk, mutlaka kadınlar, hepsi şu polis bölüklerinde yar geceye çekimerde sabaha kadar ne kadar onlarından da tutsalar o kadar kadınlar da onların yanında olup en esas onlara adliyecilerini tapmak, yollamak ve onların şu bölüğün yanında durup destek görsetmek her vakit kadınların vazifesi edi. Onun için bu yanı bir şey değil ama elbette bu haksızlıklar yüreklerin yakay milletimizin vaziyeti zor. Aslında eğer ki tarihimizge bakacak olsak çeşit türlü dönemlerde, çeşit türlü tarihi müddetlerde kadınlarımızın rolü bayağı büyük edi dep aytmağa mümkün ve hususan avdet devrini alacak olsak ki bu avdet devri ile bağlı sizin şahsi tecrübeleriniz de mevcut. Avdet devrinde aslında Kırım Tatar kadınlarının rolü nasıl edi milli harekette? Buna hangi bir tedbirler o vakitlara ötkeriliydi kadınlarımız tarafından ya da beraberlikte diğer erkeklerimiz hem beraberlikte? Men aslında her vakit biraz zorlanam ayırmağa kadınların veya erkeklerin bütün milletimizin o günde turgan bu büyük bu milli meselemiz her daim hepimizin kozumuzun o günde ve hepimiz elimizden gelgeni kadar hareketke koşulmağa tırışaydık. Ama kadınların rolünü aslı da
bilmeyim o ölçüsüz çünkü bu hırma şahsen özleri çünkü devlet kaytarmagan son şahsen koçme meselesinde bütün ağırlıkların üstüne algan kadınlar akaylarını kapatsalar gene de bütün aileni bakmak ve o akaylara da destek vermek, onlara adliyeciler tapmak, hapishanelerge barmak, o da kadınların o günde. En son bu işte 90'cı senelerin başında ne zaman halkımız toplum vatanımıza kayıtıp başlagan son bütün halkımızın o günde turgan meseleler evet kadınlarımız tırıştı özüne layık olgan bir parçasını üstlerine almağa. Ne kadar cemaat teşkilatları tızıldı. Bu kadınlar birliği olsun, bu bilmem marifçi teşkilatı, hocalar şurası, bu kadınlar tarihçiler birliği türlü teşkilatlarda bizim kadınlarımız ekseriyet bu neleri şahsları kadınlar idi. Onun için kadınların rolün aslında ölçemek ve akaylardan ayırmak mümkün değil menimce. Yani böyle zayıf cins aytalar da aslında mına Kırım Tatar halkımızda yüz bergen ne yazık ki felaketler neticesinde kadınlar da özleri böyle artık daha kuvvetli olmak mecburiyetinde kaldılar ve bu böyle kandan geçti galiba yani bizlerge de değil mi? Evet. Ama şükürler olsun aramızdan yine de zeki, akıllı, okumuşlu kadınlarımız da çok çıkar ve onların sırasında seni de aytmaka isteyim maşallah bu kadar yüksek seviyede böyle bir bizim milli telekanalımızda bütün milletimiz için bütün malumatların pek anlamlı şekilde böyle yetkizesin. Ondan da gayramına Emine Cipar olsun, Gayana Yüksel, bilmem Zarima Bariyeva, biyakta kalgan insanların da adlarını aytmayımına adliyecilerin arasında ekseriyet kadınlar, Hila Gemici, Hatice Mamutova, Lütfiye Zudiyeva, böyle cemaat adından adliyeciler, onlar da kadınlar da arasına girer. Ve aslında ben şaşam, sonki zamanlarda bu mahkemelerde olganda kımir vakti çapıp keli yaş bir kadın çık. Datunya on men Facebook'ta onu nikah toyunu kurdum. Datunya bugün o yanda kelgen ozunu dostlarını işte tutuklangan adamlarını desteklemeye. Menimce kadınlarımız çok cesur, çok kavi ve milletimizin ocağını saklayacak kadınlarımız şükürler olsun var edi, var gelseler. Çok sağ olunuz aslında aytkan sözleriniz için hakikaten çok memnunuz. Biz gibi yanlışlar, gençler aslında siz gibi insanlardan ilham alamız ve bu bizlerge növbetik hareketlerini yapmağa ruh verevi. Dilara Hanım şunu da soracak edim. Mına Amdi Giray Dilara Hanım eştesiz? Meşhur şairimiz Amdi Giraybay'ın şiirinden böyle küçük bir kısım var, bir cümle var. Dey ki Amdi Giraybay biz zamanını anlamasak zaman bizni anlamaz. Kültöpede aytırsak da kimse bizni dinlamaz. Bugünkü şaraitlerine bakacak olsak, elbette ki vakit denişi, zaman denişi, milli hareket usulları da denişti. Elbette ki şimdiki şaraitlerini avdet müddeti ile kıyaslamak mümkün değil. O vakitlara yüz bergen şaraitlerde çeşit türlü başka usullar kullanılaydı ve kureş de biraz başkaydı. Şimdiki vaziyetimiz farklı ama yine de buna usullar hakkında aytacak olsak, sizin fikrinizce şimdiki milli hareket ne kadar faal, ne kadar yeni usullar meydana gelgenini göresiz? Menimce men aslı da gururlanam. Bizim milli hareket her bir devletin zulümüne türlü çeşit denişken zulümüne yanı hareketler tapaydı. Bizim vatanga vermeyediler, ozmuz kelip başladık. Bizim yazmayediler, endi şahsen insanlar toplanıp bu
захватлар yapıp şahsen özlerimiz evlerini kurup başladı. Bizge milli tahsilimizin aslı da ilerletmeye vermeyediler ama yıllar devamında dünya insanlar, adamlarla çalışıp bu devlet memuriyetinden çalışıp mecbur ettiler. Kanunlar da kabul etmeye bizge hak verecek ve böyle bir milli tahsil ocakları açtırtmaya da mecbur ettiler. Şimdiki zamanda evet onlar biraz zor vaziyette ama menimce bunu da gene de taşlamak gerekmiyor. Bu inşallah bu siyasi vaziyet değişebilir ama bizim özümüzün elimizden geleceğini daima yapmak gerekmez. Sınıflar açmak, insanlarımızın görüşmek, toplamak, birlik olmak ve bu nasıl aytaylar böyle общественное просвещение hiçbir daha toxtamamak gerek. Çok sağ olun Züleyha Hanım, bizle bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz için büyükten büyük teşekkürler. Milli Hareket iştirakçısı Dilara Seyitveliyeva bizle canlı bağda edi. Saygılar arkadaşlar, men size bu bölükünü yekünlemek mecburiyetindeyim. Fakat siz ATR telekanalının ekranları başından ayrılmanız. Aman 5 dakikadan sonra biz yayınımızga qaytacak ve munda teşrif buyuracak musafirler ile haberlerini muzakere edecekmiz. Men hatırlatam, bizim YouTube sayfamızga abone olabilirsiniz. Biz anda hem canlı şekilde yayınlarımızı alıp baramız hem de çeşit türlü programmalarımızın meraklı kısımlarını ve hepsi aman programmalarımızı anda yükleyimiz. ATR telekanalı ile olunuz. Görüşkence. Ал боруну, юр кетейик яйлаларга. Чал бір ава, чал бір пешрав, бір қайтарма. Чал бір нағме, барсын етсін йылдызларға. Чал, ақса да берсін дауыш далғаларға. Мен бар сесім иле ерлайымчы ай ольмеммен. Эм Порт-Артур, эм Шомполны, Уралдағыны. Сесім кетсін, эм долансын Қырымны. Барсын етсін бұжақларға, таманға. Ерларым мен бар сесімнен елге қаршы. Батақларны қайнатып, сел ақтырып. Барыме қастетмеңіз ел ұзатып. Бар келір, ұқым сүрер, ақылы олып. Ачар вишнем көпіріп, ачар бадем. Филис атар қадимдағда ағачлар. Шымал беттен келген суық боранлар. Yok olacak. Kaçar, bakır, borudan. Ural'dağı yoktur da hep yağı.
что Прага yüreğim yağı. Şu harımdan taş toprağa yüreğim yağı. Yansın da yansın, Ural'da yansın, yansın da kul olsun. Yansın da yansın, Ural'da yansın, yansın da kul olsun. Biz naharımdan çıkargana gözlerim kör olsun. Biz naharımdan çıkargana gözlerim kör olsun. Huvanım anas sas yavrular Tatar'ın malına. Huvanım anas sas yavrular Tatar'ın malına. Biz haytırmız siz ketersiz Ural'ın dağına. Biz haytırmız siz ketersiz Ural'ın dağına. Ассаляму алейкум, харлах шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 45 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, и которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссера периодически выводит номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 80 67 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv — это наш адрес. Если вам есть что сказать, звоните. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку режиссер периодически выводит на экраны. Можете пройти по ссылке, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это будет помогать нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии Ігор Чаленко, глава Центру анализу та стратегии. Пане Игорю, витаем вас. Ассаляму алейкум. Добрый день. Я предлагаю наш эфир начать со следующей новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымская платформа будет закреплена в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и ожидается предоставление ей статуса международной организации. Об этом он сообщил, выступая с трибуны Верховной Рады Украины с ежегодным обращением к парламентариям. Вот что он сказал. Вперше від моменту окупації ми боремось за Крим не на бігбордах, а на всіх міжнародних майданчиках та зустрічах. Не лозунгами, а офіційними документами.
Вперше з 2014 року розроблена, ухвалена стратегія деокупації та реінтеграції Криму. Територія площею 27 тисяч квадратних кілометрів. Більше за деякі країни Європи і світу. Але ми боремось не за гектари, за людей, за своїх громадян. І вперше за всю історію ми ухвалили закон про корінні народи, який закріпив статус і права кримських татар. В Кремле утверждают, что Украина будет использовать все возможности, чтобы силовым путем вернуть оккупированный Россией Крым. Об этом сказал пресс-секретарь Путина Песков. Вот его цитата. Мы анализируем высказывания президента Зеленского, вчерашние высказывания по российской проблематике. Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. Мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России. Подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать любые, все имеющиеся возможности, включая силовые, чтобы посягнуть на российский регион. Пане Игорю, как вам для начала реакция Кремля, в принципе, на заявление президента Украины? Знаете, мне уже, честно говоря, немножко утомило и надоело видеть реакцию российской стороны, где они на черное называют белое и наоборот. То есть какой российский регион? Конечно, если господин Песков говорит там, с точки зрения российского законодательства, ну, то, что включение Крыма почему-то в состав РФ они сделали, на каком основании? Вот давайте разберемся, на каком основании? То есть вернемся к истокам. То есть, понятное дело, в данном случае Российская Федерация закидывает непонятные месседжи о военном, чуть ли не там, вторжении, там, военной попытке отнять Крым. Крым можно отнять у тех, кому он принадлежит. А Крым России не принадлежит. Крым сегодня оккупирован Россией. Это совершенно разные вещи. Даже говорить об аннексии сегодня юридически немножко некорректно. Надо говорить о попытке аннексии. То есть в данном случае я думаю, что Российская Федерация в очередной раз делает просто такой месседж, кидает в международное сообщество для того, чтобы в том числе меньше подключались к деятельности и Крымской платформы. Опять-таки, возможно, сегодня это сигнал, опять-таки, бизнесу, что, видите, ситуация не меняется, давайте там наводите мосты экономические и так далее. Но в данном случае тяжело комментировать слова Пескова с той точки зрения, что они не имеют никакого отношения к реальности. Вот и все. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в этом году в резолюции, которую планирует принять в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, будет закреплена Крымская платформа. И также президент сказал, что сейчас ожидается предоставление Крымской платформе статуса международной организации от ООН. Вообще ООН такой статус международной организации может дать? Безусловно. То есть это сегодня мы продолжаем работу над институциональным закреплением как институции Крымской платформы. То есть это не просто там у нас состоялось учредительное собрание в августе месяце, и как будто работа дальше не идет. Конечно же, то есть мы, по сути, идет внедрение, проникновение на разные международные площадки. Мы помним, что Крымская платформа у нас работала по 4 аспектам основным. Это на уровне парламентов, на уровне экспертов, на уровне президента. И оно как бы пошла работа. На самом деле проблема на сегодня, кстати, очень большая. Единственное, я бы все-таки рекомендовал власти больше времени освещать деятельность именно Крымской платформы. Возможно, больше ресурсов государственных кинуть именно на освещение. Потому что сегодня, ну, если вы интересуетесь, там, например, чем занимаются наши дипломатические ведомства, там, причем в разных частях мира, то вы увидите, что действительно тема никуда не ушла, она работает, планомерно проводятся и переговоры, и круглые столы. То есть мы сегодня и работаем и с третьим сектором. То есть в данном случае я думаю, что работа действительно пошла. Но пошла она, конечно же, не так, как хотелось бы, потому что противодействие Российской Федерации никуда не ушло. Ну, конечно же, хотелось бы, чтобы, извините, мы там в августе месяце сказали об учредительном собрании, провели его, а там через год, через два чуть ли уже не вернулись в украинский Симферополь, в украинский Севастополь, то есть уже увидели там украинские флаги, там, и крымские татары смогли нормально вернуться домой. К сожалению, сегодня так это не происходит, и мы видим, тема затягивается, Российская Федерация продолжает делать из полуострова
крепость, она туда закидывает и вооружение, в том числе и ядерное. И в данном случае, конечно же, истерика, знаете, вот немножко как у больного. То есть, который всему, знаете, ему мерещатся какие-то проблемы, и поэтому он начинает вооружаться, начинает всем дерзить. Ситуация абсолютно такая же. Но, к сожалению, мы с этим соседом должны сегодня жить и как-то выходить из этой ситуации. Возможно, действовать как немножко врач в психиатрической больнице с больными, которые считают себя Наполеонами или другими историческими личностями. Ну, так можно долго. Ну, к сожалению, но вы знаете, имея прекрасный пример балтийских стран, показывает, то есть временные промежутки хотелось бы гораздо раньше. Ну, я не хочу это затягивать, как это в балтийских странах произошло, но если мы планомерно будем вести и документальную работу, и в том числе и усиление на уровне там, переговоров и с нашими партнерами, и с той же там Турция нам очень сильно в этом вопросе сегодня помогает. Я думаю, что шаг за шагом мы будем понемножку выбивать остров из лап, которые сегодня, ну, фактически у Российской Федерации. Но, опять-таки, надо понимать, пока власть Путина сильна, она остается сильной. Конечно же, шансов на быстрый исход здесь практически нет. Но, опять-таки, мы не должны сегодня никоим образом игнорировать любые действия Российской Федерации, в том числе и в гуманитарной сфере, когда то в каком-то учебнике пишут о Крыме как российской территории. Конечно же, мы на это должны реагировать, и ни один такой факт не должен оставаться без внимания. Возвращаясь к теме ООН, как вы видите вообще работу Крымской платформы в рамках Организации Объединенных Наций, если мы говорим о том, что ей предоставляется статус международной организации, таким образом институционализируется Крымская платформа? То есть вот техническая сторона вопроса. Как вы видите работу Крымской платформы в рамках ООН? Ну, это на самом деле много площадок, и Генассамблея, и ряд гуманитарных миссий, и тоже ЮНЕСКО. Там на самом деле тут очень широкий выбор, и очень важно то, что вопрос даже финансирования. То есть если мы сможем закрепить Крымскую платформу с точки зрения и финансирования ООН, то есть это будет гораздо мощнее, чем только там финансирование со стороны Украины, потому что, очевидно, сейчас надо сюда вкидывать ресурс. И я думаю, что, опять-таки, те же площадки, когда у нас проходят в сентябре месяце Генеральная Ассамблея, мы можем постоянно, соответственно, инициировать и обсуждение этого вопроса, проекты резолюции готовить. Конечно же, это все наработки и не только. То есть и столы, и там ужины тематические. То есть основной мотив какой? Держать тему Крыма на информационной повестке всего мира в планетарном масштабе. Это крайне важно сейчас. Тему Крыма и стягивания войск у границ Украины сейчас обсуждают очень активно, в частности в Стокгольме, где проходит сессия ОБСЕ. И министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Стокгольме уже провел ряд встреч, и в частности провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. И во время этих переговоров они говорили о возможном усилении санкций против страны-агрессора, а именно России. Вот что сказал министр иностранных дел. Дружня зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Стокгольмі. Працюємо над розробкою комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій, включно з жорсткими економічними санкціями. Ми підтвердили важливість міцного стратегічного партнерства України та США. Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Россию остановить наращивание войск возле границ Украины и вернуть силы на нормальные мирные позиции. Вот его цитата. Перемир'я не виконується Росією. Відведення важкої зброї не виконується Росією. Допуск спостерігачів ОБСЄ не виконується Росією. Закон про особливий статус виконано Україною. Закон про амністію у процесі. Обмін усіма політичними в'язнями не виконано Росією. Доступ міжнародної гуманітарної допомоги не виконано Росією. Відновлення економічних зв'язків не виконано Росією. І я можу продовжувати, але ви вже все зрозуміли.
Микола Волківський, політолог міжнародник, президент Фонду розвитку України, зараз з нами на прямому зв'язку з Стокгольму. Пане Миколо, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго дня, витаю. Доброго дня. Пане Микола, насколько я понимаю, вы находитесь на пленарной сессии ОБСЕ в Стокгольме. Расскажите, пожалуйста, что сейчас там происходит? Есть ли у вас информация относительно того, с кем уже провел переговоры Дмитрий Кулеба и чем они завершились? Можу сказати зараз таких інсайдерської інформації. Зараз відбувається закрита зустріч міністрів закордонних справ Організації безпеки і співробітництва в Європі, які присвячені Криму. Зустріч називається Crimea Platform. Вона почалася буквально 1 хвилину тому, буде тривати до 16:00. Сьогодні варто також заявити, що дійсно дуже багато білатеральних зустрічей привів наш міністр закордонних справ. Це, зокрема, і з Ентоні Блінкеном, як ви вже наголошували, і з іншими, і з Мевлютом Чавушоглу. До речі, дуже варто відмітити те, що на Генеральній асамблеї сьогодні Чавушоглу заявив про те, що неодноразово порушуються права людини, зокрема кримських татар на території Криму. І це дуже важливо було, що світова спільнота це сприйняла. І таким чином сьогодні, навіть я знаю, що своїх також підтвердженої інформації, сьогодні відбудеться телефонна розмова між Ердоганом та Володимиром Путіним стосовно цього питання. Кремль, як то кажуть, викликав на телефонні перемовини очільника Туреччини. Також, за моєю інформацією, сьогодні будуть зустрічатися ще, і сьогодні вже пройшла зустріч, також так званий сайд-івент на тему тієї проблеми, яка зараз відбувається на території польсько-білоруського кордону, зокрема російської агресії. Це 12:15 почалася зустріч. На жаль, для засобів масової інформації, для експертів, вона була за зачиненими дверима, так як і зараз за зачиненими дверима відбувається засідання так званої Кримської платформи. Але будемо чекати на результати. І цікаво, чи стануть нам відомо, про що саме розмовляли і які саме рішення були прийняті. Як ми знаємо, що Організація безпеки і співробітництва Європи включає в себе 57 країн, і вона працює на рівні міністрів закордонних справ. І саме засідання чи Рада міністрів закордонних справ є найголовнішою зустрічю ОБСЄ, яка проводиться раз в рік, якраз в грудні місяці. Пане Микола, сегодня Дмитрий Кулеба, комментируя свою встречу с Энтони Блинкеном, сказал, что во время переговоров они говорили на тему сдерживания агрессии России, а мы видим в последнее время алармистскую риторику наших западных партнеров относительно того, что Россия готовится нападать на Украину. Вы там непременно, я так понимаю, общаетесь в том числе и с европейскими вашими коллегами-парламентариями. Вот что там говорят? Они вообще разделяют вот те опасения, которые сегодня есть у Украины в вопросе того, что Россия может осуществить некий бліцкриг? Дивіться, сьогодні ми також мали спілкування з генеральним секретарем ОБСЄ, а також з представниками Швеції. І шведи нам задали таке питання, чи ми задоволені, як українці, тим роком, який ОБСЄ провела під своїм керівництвом. Тому що ми знаємо, що міністр закордонних справ Швеції під час минулого року вона неодноразово відвідувала окуповану територію і територію ОРДЛО, і трішки кажуть шведські, наприклад, дипломати і журналісти, що не до кінця виконали ті поставлені задачі, які на них покладала Організація безпеки і співробітництва в Європі. Але найголовнішим є те, що наступного року, вже завтрашнього дня, головною керуючою країною ОБСЄ стане Польща. Це наш стратегічний партнер, і дуже буде важливо, щоб ми краще поєднували і розвивали наші білатеральні відносини, зокрема не тільки як Польща, Україна, а в рамках Організації безпеки і співробітництва в Європі. А те, що державний секретар Сполучених Штатів ще більше підтвердив про те, що він підтримує територіальну цілісність України і будуть, наприклад, боротися за ті території, і те, що буде розвиватися наше двостороннє партнерство, це великий плюс для нашої співпраці між Сполученими Штатами та Україною. Про це мені навіть Дмитро Кулеба, і сьогодні після Family Photo мав нагоду з ним трішки поспілкуватися, і він сказав, що ми йдемо в правильному напрямку, йдемо до важливої перемоги. Ось так. Дякую вам дуже, пане Микола. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в ефір. Микола Волківський, політолог міжнародник, президент Фонду розвитку України, був з нами на прямому зв'язку. Пане Игорю, насколько важны вот такие вообще встречи, переговоры в рамках международных организаций? В частности, вот сейчас это встреча министра иностранных дел Украины в рамках ОБСЕ с министрами иностранных дел других стран, и в частности Соединенных Штатов Америки.
Я считаю, что это прекрасная возможность донести украинскую позицию о том, что происходит сегодня, обменяться мнениями, но опять-таки это вопрос координации общих усилий в борьбе со страной-агрессором. Да, к сожалению, не все страны сегодня, входящие там в ОБСЕ, придерживаются такого мнения, и очевидно, что с ними надо находить возможность для коммуникации и таким образом показывать ошибочность их мнения и опять-таки консолидироваться вокруг конфликта, исходя из норм, банально норм права международного. Это очень важно. И я думаю, что на самом деле последнее время, где-то вот последний год, действительно Украина с точки зрения коммуникации и министерство во главе с господином Кулебой, а также хочу отметить госпожу Джапар, они просто делают сегодня феноменальные вещи, потому что, например, во второй половине 2019 года было впечатление, что от Украины действительно все отвернулись. То есть последний год действительно мы смогли возвратить повестку в нужном акценте, и я думаю, что сегодня действительно это крайне важно, еще исходя из того, что Российская Федерация действительно замышляет крайне непацифистские действия зимой этого года. И это надо предотвратить как минимум. Я предлагаю подключить к нашему эфиру пана Артема Олійника, который также находится в Стокгольме, политолога и президента Международной ассоциации студентов политической науки в Украине. Пана Артема, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый вечер. Так, как там в Стокгольме? Какие у вас последние новости? Расскажите, пожалуйста. В Стокгольмі дуже гарна атмосфера, знаєте, насамперед через те, що тут відчувається насправді консолідована позиція. Я вже неодноразово казав про те, що це виявилося як в технічній площині, так і більш такій публічній. От, скажімо, як були розсаджені наші представники або глави дипломатичних відомств різних країн. З одного боку це був пан Кулеба і наші стратегічні союзники, міністр закордонних справ Туреччини, Сполучених Штатів, ще кілька країн, які перебувають з нами на такому, постійно тримають руку на пульсі. І просто навпроти сидів пан Лавров, який перебував в такій конфронтації, і словесній, і технічній, і, я б навіть сказав, світоглядній. Поряд з тим, треба відзначити, що багато країн виступають відкрито на стороні України і не бояться робити такі заяви, про які, можливо, ми б хотіли чути в 2014 році, але їх не почули. Проте зараз вони лунають досить голосно і чітко. А как кстати, в Стокгольме встретили российскую делегацию? Я в некоторых средствах массовой информации читала, что там даже в рамках заседания ОБСЕ была некая перепалка между Блінкеном, Лавровым и Кулебой. Я б не назвав це перепалкою. Це такий тип хуліганської дипломатії або хуліганської поведінки, коли представник однієї з таких лідируючих у світі держав дозволяє собі неправомірні випади. І от спочатку він намагався притягнути, дискредитувати Україну і сказати пану Кулебі, що Україна не виконує мінські домовленості і ми все там порушуємо. І коли, зрозуміло, Дмитро Іванович позиційно і експертно відповів на це, його підтримав Блінкен і декілька ще наших партнерів в цьому питанні. Потім Лавров спробував це повторити, і, як на мене, найвиразнішою частиною це була його фраза про те, що розширення НАТО на схід – це гра з вогнем. Саме за себе говорить, це фразування і позиція Лаврова і російської дипломатичної машини. Да, то есть можно ли расценить такое заявление Лаврова о том, что вот в 2008 году уже рвануло, это его цитата прямая, как угрозу, в том числе и Североатлантическому альянсу, как месседж некий? Ви пам'ятаєте, що Сергій Лавров, він голова російського МЗС 2004 року, і коли сталася криза у Грузії, то він навіть не побоявся телефонувати в Вашингтон і сказати, що президент легітимно має піти у відставку, тому що в Москві
не подобається це. Така поведінка його, знаєте, якщо він завтра там, чи за тиждень, чи за місяць зателефонує щось щодо президента Зеленського, я не здивуюся. Це його така практика, російська практика. Щодо загроз, вони погрожують постійно. І там такий жарт був, да? Ми не про інвестиційний форум у Росії, що навіть там вони будуть розповідати про озброєння і про передові якісь технології, але не про нормальну экономику. Пане Артема, вот что еще хотела спросить. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что в рамках встречи с Энтони Блинкеном и переговоров они обсудили возможное введение санкций в отношении России как сдерживающего фактора страны-агрессора. Вот можем ли мы в этом контексте и вправду ожидать каких-то конкретных действий от Соединенных Штатов Америки в качестве превентивной меры для сдерживания России? Так, однозначно, можемо і чекаємо. Там є дуже великі плани. Якщо Росія буде підтверджувати свою таку антицивілізаційну політику, є дуже багато важелів впливу, від яких постраждають громадяни Росії. Але тут треба розуміти, що від того, що громадяни Росії не впливають на політику Російської Федерації, вони також певним чином винні у цьому і будуть нести теж відповідальність. Це мається на увазі, скажімо, система SWIFT, підключення від неї, це дипломатична ізоляція, це переформатування торговельних шляхів і всього іншого. Від цього будуть страждати прості росіяни. Тому це така ще штука, що вони мають самі зрозуміти, до чого веде їхній уряд і їхня політика. Що від цього постраждають не західні країни, це по-перше. А по-друге, війни дійсно ніхто не хоче, але заявляють про її загрози тільки з одного боку, і ми знаємо це зі спільного. Дякую вам дуже, пане Артеме. Чосагул, що наше время і підключились к нам в ефір. Артем Олійник був з нами на прямому зв'язку. Політолог, президент Міжнародної асоціації студентів політичної науки в Україні з Стокгольму. Вот цитата Сергея Лаврова, которую мы обсудили выше, относительно того, что вот он сказал, что обещание того, что Украина и Грузия станут членами НАТО, это является вот игра с огнем. Вот что он сказал подробнее. Давайте послушаем его цитату и вернемся к нашей беседе. Решение Бухарестского саммита, что Украина и Грузия станут членами НАТО, это мина в основу конструкции европейской безопасности. Однажды в августе 2008 года уже рвануло, когда Саакашвили, находившийся в эйфории от НАТО-перспективы, отважился на авантюру, которая обернулась тяжелейшими последствиями для самой Грузии и подвела ситуацию в сфере безопасности к опасной черте. Ну, я напомню, что вчера президент России Путин заявил, что требует от Североатлантического альянса гарантий того, что он откажется от дальнейшего расширения на восток и не примет в свои ряды Украину. В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России. Предлагаем начать на этот счет предметные переговоры. Министерство иностранных дел Украины отреагировало на такое заявление Путина. Там министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал их неправомерными. Росія не може перешкодити Україні зблизитися з НАТО і не має права висловлюватись у відповідних дискусіях. Будь-яка російська пропозиція обговорити з НАТО чи США, чи з іншими країнами будь-які так звані гарантії того, що Альянс не розшириться на схід, нелегітимні. Україна сповнена рішучості продовжувати широкомасштабні реформи, щоб трансформувати наш сектор безпеки та оборони за принципами НАТО. Ми вдячні за те, що члени Альянсу залишаються відданими підтримці наших реформ і високо цінуємо прогрес, досягнутий дотепер. А вот государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен и вовсе сообщил, что он удивлен таким заявлением Путина.
Я бачив заяву і, відверто кажучи, вона викликає здивування, тому що ідея, що Україна представляє загрозу Росії, стала би поганим жартом, якби ситуація не була такою серйозною. НАТО є оборонним альянсом. Ми не загроза для Росії. Ми не маємо агресивних намірів щодо Росії. Кожен крок, який ми робимо, спрямований на забезпечення того, що у нас на практиці є ефективні оборонні засоби для захисту членів альянсу та партнерів. Ну, эту ситуацию, естественно, прокомментировал еще и генеральный секретарь НАТО Ян Столтенберг. Он сказал, что Россия не имеет права препятствовать вступлению Украины в НАТО. Ми підтримуємо Україну на шляху до членства, підтримуючи реформи, боротьбу з корупцією і модернізацію інституцій у сфері безпеки і оборони. Щоб стати членом НАТО, потрібно відповідати певним критеріям і потрібне рішення 30 країн-членів. Нам необхідний консенсус, щоб прийняти нову країну-члена, але політичний меседж, що Росія не має права втручатися у цей процес. Пане Игорь, как вам вообще вся эта ситуация? Вот заявление Путина и заявление наших западных партнеров, о чем это все говорит? Знаете, мне очень жаль, что наш северный сосед и господин Путин мыслями остается в середине 20-го столетия, мыслит категориями холодной войны, которая успешно завершилась в начале 90-х годов распадом Советского Союза. Еще Украина с 93-го года впервые заявила о том, что она хотела бы стать членом, в том числе Североатлантического альянса. После этого, хочу напомнить господину Путину, был подписан большой договор между Россией и Украиной. Когда тогдашнее российское руководство, вопросов не возникло. Тогда мы и Черноморский флот разделили, и вопросов вообще не было. Вопросы возникли исключительно после прихода господина Путина к власти. У нас поменялось 5 президентов, пока господин Путин, ну, конечно, там был момент, когда с Медведевым поменялся, ну, все понимают, да, зачем нужна была эта рокировка. Тем не менее, очевидно, что увеличение количества вооружения на границах Североатлантического альянса сегодня происходит исключительно как следствие действий Российской Федерации, ее агрессивности. Это то, с чего мы начинали этот эфир. Когда российские власти на белое говорят черное и наоборот. К сожалению, сегодня таким образом сказать, что вот Украина, не вступайте в НАТО. Так Украина и не хочет ни с кем воевать. То есть суть НАТО была с самого начала в том, чтобы меньше тратить на оборону и находить общие цели для реализации тех или иных моментов с точки зрения оборонительных, обмен технологиями. Это был общий оборонительный зонтик. Ни одна из стран НАТО не хочет прямо воевать, то есть и вести агрессивную политику. Почему-то Путин и российские власти это полностью выворачивают наизнанку и подают как будто это желание победить Россию. Но, к сожалению, подмена понятий. Абсолютно подмена понятий. И 21 век на дворе, и господин Путин, вот вспоминается 2008 год, а я напомню, что именно в этом году Путин пригрозил Украине ядерным оружием. Прямо пригрозил. Так в этом году как раз и Украина стояла на пороге получения плана действий по вступлению. Но помните, кто тогда выступил против? Германия и Франция. Ну, к сожалению, да. Пацифистская такая риторика, она остается. Опять-таки, это вопросы конкретно того же НАТО. Смотрите, 30 стран принимают консенсусное решение. А это говорит о том, что НАТО не может сегодня как блок нападать, потому что не будет соглашения 30 стран. Это исключительно на оборону настроено. Конечно, там Соединенные Штаты могут отдельно вести кампании, и другие страны. Но опять-таки это не касается конкретно НАТО. Да, могут вспомнить Балканы, 90-е и так далее. Но ситуация была совершенно другая. А как вы думаете, вот эти заявления Путина и Лаврова, они ориентированы на кого? То есть кто конечный адресат? Украина, западные партнеры или, возможно, внутренний электорат? В первую очередь, конечно же, внутренний электорат с точки зрения того, что надо всегда находить внешнего врага.
это стандартная политтехнологическая технология, масло масляное, но тем не менее она работает. Она работает, и даже когда российские власти напрямую уже начинают фальсифицировать выборы, как это было сейчас электронным голосованием в Госдуму, да. Тем не менее мы не видим широкомасштабных каких-то митингов. Народ фактически молчит, народу это нравится. То есть легитимность власти подтверждается такими действиями. То есть пока на Россию все якобы там охотятся, пытаются ее уничтожить, святой Путин, который сейчас фактически сроднился с Российской Православной Церковью, исходя из тех месседжей, которые они продвигают, понятное дело, он продолжает политику, которая сегодня приносит ему конкретный результат с точки зрения продолжения нахождения у власти. Вот и все. Как вы думаете, понятно, что Украина уже для себя давно определила свой стратегический курс и закрепила это в Конституции Украины, вступление в Европейский Союз и в Североатлантический альянс. Но если мы говорим, что такой месседж Россия в том числе и дает странам Североатлантического альянса, видите ли сегодня вы готовность НАТО и этот консенсус по вступлению Украины? К сожалению, я такого консенсуса не вижу из-за ряда стран, например, та же Венгрия, вспомним ее из-за закона об образовании. Но это не только, это повод на самом деле. Просто там политика Сиарта, она вполне очевидна. И, к сожалению, я думаю, этот вопрос действительно затянется на несколько лет. Но опять-таки, понимаете, вот заметьте, сегодня месседж Российской Федерации видоизменился. Если раньше говорилось исключительно о членстве Украины в НАТО и как красная линия, то сегодня уже звучат месседжи о размещении инфраструктуры НАТО на территории Украины. Ударного вооружения. Они понимают, что даже несмотря на то, что Украина формально не вступив, она уже сегодня является главным партнером блока, не будучи ее членом. И, соответственно, при ряде обстоятельств, может быть, и мы, в принципе, инициировали такие вещи, размещение, действительно, здесь вооружение Североатлантического альянса. Ну, хорошо, Поэтому... если Россия называет это красной линией, а Украина в качестве сдерживания российской агрессии на своей территории размещает возможные базы Североатлантического альянса, что дальше? Что может произойти? На что может пойти Путин? Или же это всего лишь блеф? Я думаю, что, скорее всего, их... Основная, такой момент основной, на который они готовы давить, они все-таки пытаются дестабилизировать внутриукраинскую политическую обстановку. Они пытаются повторить тот же прием, который был в феврале 2014 года, когда мы имели фактически, помните тогда убийство на Майдане, когда Крым фактически и началась основная фаза, то есть они готовы наступать, они готовы, но им нужен грунт для этого. Просто начать кампанию сегодня, бессмысленно. Даже решив, например, по Крыму вопрос водоснабжения Северокрымского канала, известны же их планы до Каховского водохранилища оккупировать часть территорий. И на самом деле, я думаю, что они ждут. Они используют сегодня разные тематики. Энергетический кризис, тему неудовлетворения кампании вакцинации, еще нюансы. Но на самом деле, мне все-таки я радуюсь тому, что наши спецслужбы на шаг впереди сегодня. И эти планы, они уже читаются очень, довольно неплохо. И на самом деле то, что мы сегодня видим, это уже следствие той большой работы, которая идет, как на самом деле айсберг только под водой. Мы видим только верхушку и все. Путин сказал, что они, в принципе, готовы начать переговоры с США и Североатлантическим альянсом по поводу нерасширения их присутствия на восток. Как вы думаете, вот такие переговоры могут состояться вообще, в принципе? Опять-таки, исходя из тех месседжей, которые присутствуют, Российская Федерация не может влиять на третьи страны с точки зрения вступления. Конечно, они могут сегодня оглашать свои претензии, еще нюансы. Но заметьте, это ж не НАТО сегодня полностью
обрезала дипломатические концы. Российская же Федерация отозвала своего представителя при НАТО. Таким образом, Россия просто показывает, что они не хотят вести адекватной дипломатии. А их оружие действительно только агрессия, которую в том числе показывает и господин Лавров, и Путин, и Шойгу, и все их руководство. А когда госпожа Матвиенко заявляет, что да боже, да когда мы вообще на Украину нападали? Да никогда такого не было. Вот. Ну, это показывает опять-таки их риторику, когда нельзя не верить ни одному їхньому слову, к сожалению. Олександр Коваленко, військовий політичний оглядач, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Салям алейкум. Добрый вечер. Добрый вечер. Пане Александр, мы слышим в последние дни такую угрожающую риторику из уст Владимира Путина и министра иностранных дел России Лаврова. Сегодня Лавров в рамках сессии ОБСЕ заявил о том, что обещание того, что Украина и Грузия станут членами НАТО, это игра с огнем, а Путин вчера вовсе сказал, что требует гарантии от НАТО о нерасширении ее на к восточным границам. Как вам вообще вся эта ситуация? Кому адресованы такие заявления Лаврова и Путина? И как нам правильно на них реагировать? Ну, на самом деле, Владимир Путин, а также весь пул, который к нему пристыкован, скажем так, они могут только угрожать на самом деле, да, поскольку в стратегии на ближайшую декаду Североатлантического альянса явно заложено расширение, и я не исключаю, что это может быть как Грузия, так и Украина. Это во-первых. А во-вторых, в целом мы сейчас можем наблюдать за тем, какие события происходят у границ Украины, а именно наращивание того контингента российских войск, который является как бы уже стабилизированным, да, стандартным, которым все относятся достаточно адекватно. Это именно в пределах 80 тысяч личного состава сил и средств. Но на сегодняшний день мы видим увеличение их более чем на 10%, более чем 94 тысячи человек. То есть, ну, плюс 14 тысяч. И, в принципе, это является уже явным намеком на то, что при отсутствии явных каких-либо учений, достаточно масштабных, это серьезное наращивание, а также сопутствующие плюс информационно-психологические спецоперации, которые осуществляются против Украины в режиме, ну, который можно сопоставить разве что с интенсивностью 2014 года, и плюс официальные заявления со стороны ряда российских официальных лиц намекают на то, что Российская Федерация на сегодняшний день использует политику давления, а также шантажа на Европейский Союз, на Соединенные Штаты, именно посредством Украины для решения каких-либо своих геополитических задач. В первую очередь именно это. Во вторую очередь то, что сейчас очень часто озвучивается, а именно то, что вторжение в Украину имеет реальную угрозу, это является второстепенным элементом, который уже будет решаться посредством того, насколько эти геополитические задачи будут решены. Ну, а как вы думаете, вот этот шантаж, который осуществляется со стороны России со стягиванием войск к границам Украины, может ли быть направлен на то, чтобы начать вот те переговоры, о которых говорил Путин с Соединенными Штатами Америки и рядом других стран, которые входят в Североатлантический альянс, для получения вот этих гарантий нерасширения их присутствия на восток? В данном случае возникает несколько, так скажем так, исторический вопрос в историческом контексте. Так. А именно, НАТО расширилось в Эстонии, НАТО расширилось в Латвии и Литве. Что это, скажем так, представляло собой угрозу для Российской Федерации? Напомню, что именно расширение НАТО в разрезе и по направлению стран Балтии непосредственно погрузило такой анклав, как Калининградская область, в полноценное окружение. На мой взгляд, для Москвы на тот момент расширение НАТО именно в этом направлении являлось куда более угрожающим,
проигрывающим, чем относительно Украины. Тем не менее, Москва ничего не смогла против этого противопоставить. На сегодняшний день именно расширение НАТО в проекции Украины – это не что иное, как сиюминутная геополитическая игра Кремля. Причем игра Кремля именно в разрезе той несостоявшейся спецоперации по поглощению Украины, которая была предпринята в 2014 году. Напомню, что тогда в рамках проекта «Новороссия» планировалось поглотить территории от Харькова до Одессы. Чем это все закончилось? Это закончилось, к сожалению, оккупацией полуострова Крым и менее чем 50% захвата Луганской и Донецкой областей. То есть фактически проект, несмотря на захват территорий, но провалился. Поэтому Украина на сегодняшний день остается главным элементом для вот такого вот рода давления и шантажа. И ее используют, несмотря на то, что на самом деле она не имеет на сегодняшний день каких-то критических значений и показателей, вот именно в тактических и стратегических каких-то планах. Поскольку прекрасно известно, что такая республика, как Беларусь, на сегодняшний день является целиком и полностью подконтрольной Российской Федерацией. И если Российская Федерация будет намереваться каким-либо образом НАТО грозить с территории Беларуси, она этого добьется. И будет в составе НАТО Украина или какая-либо другая страна, да, скажем так, это не решает абсолютно вопроса, поскольку вот именно размещение определенного рода вооружения на территории Беларуси – это уже фактор влияния и давления. Без акцентов политических, дипломатических и прочих на вопросах Украины. Но вот все же интересна реакция НАТО. Как вы думаете, может ли Альянс поддаться этому шантажу России, вот нынешний Альянс? Да, я понял вопрос, Гульсум. Но, скажем так, а когда НАТО в принципе поддавался шантажу Российской Федерации, НАТО могло выдержать позицию свою относительно тех угроз, которые существуют. К примеру, если мы говорим сейчас про Украину, то следует понимать, что Украина не является членом НАТО. Украина не попадает под пятую статью НАТО о коллективной безопасности. Но при этом, что это мешает некоторым странам НАТО оказывать военную, техническую и даже более того поддержку Украине в случае тех или иных угроз. То есть фактически на сегодняшний день, я считаю, это вопрос, действительно, он имеет какой-то сиюминутный такой эффект. Российская Федерация всячески пытается сейчас для себя выбить ряд преференций в вопросах Северного потока, в вопросах нормандского формата, в вопросах Минских соглашений, уступок в первую очередь от Европейского Союза, не от США, даже не столько от США, сколько в первую очередь от ЕС, поскольку у Российской Федерации в ЕС на сегодняшний день намного больше лоббизма, чем в США. Поэтому, на мой взгляд, именно и играется вся эта история вокруг Украины, ее вступления в НАТО. А также напомню, что буквально 25 ноября МИД Российской Федерации в лице Марии Захаровой заявлял, что Украина, в частности вооруженные силы Украины, начали наступление против так называемых независимых республик ЛНР и ДНР, по всей линии фронта. На сегодняшний день, 2 декабря, что мы имеем? Никаких результатов явных подобного рода фееричного наступления нет. Наоборот, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявляет о том, что якобы при нынешней политике Киева в перспективе может возникнуть некий конфликт, обострение на Донбассе. То есть МИД перечит фактически секретариату Кремля. Я в этом вижу банально политическую игру, особенно на фоне
предстоящей встрече Владимира Путина и Джо Байдена, о которой говорят уже фактически с конца этого лета, начала этой осени, август-сентябрь. Поэтому лично я это рассматриваю исключительно вот именно в таком формате. Дякую вам дуже, пане Олександре. Спасибо большое, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Олександр Коваленко був з нами на прямому зв'язку, військовий та політичний оглядач. Пане Игорю, вот многие политические аналитики говорят о том, что да, вот сейчас Янс Столтенберг поддерживает Украину. Мы слышим довольно серьезное заявление в поддержку, но при этом говорят о реформах, о коррупции и так далее. Если даже предположить, что в Украине есть реальный конгресс в антикоррупционной реформе, в реформе СБУ, антимонопольная реформа, да, коррупцию побеждаем, понятно, искоренить ее полностью невозможно, я думаю, нигде в принципе, но вот в таких масштабах, которые в принципе есть, уменьшаем. Нас возьмут в НАТО? Ну, опять-таки, возвращаясь к позиции отдельных стран-участников Союза, на самом деле Альянс, это как раз его слабость сегодня с точки зрения того, что необходимо находить политический консенсус, с точки зрения достижения военных целей, в том числе оборонительных. Но я хочу напомнить летний саммит НАТО и резолюцию, где в том коммюнике было четко указано, кстати, и Грузии, и Украине, касательно того, что именно внутренние реформы сегодня являются основным драйвером для сближения Альянса с этими странами. И на самом деле и ни одного слова о Российской Федерации. Это был очень-очень большой месседж для наших двух стран. Кстати, именно Российской Федерации в том коммюнике было уделено очень много на самом деле внимания. И хочу сказать, что если бы причина была именно в Российской Федерации, о нынешнем не вступлении или о торможении евроатлантической интеграции Украины, об этом бы заявили. Но там действительно указали, помню, примите закон о СБУ, антикоррупционная реформа и так далее. Действительно, там это все есть. Просто Украине надо двигаться тем путем, который прямо указывают. Никогда членство в НАТО не исходило исключительно с точки зрения приведения военных стандартов. Соответственно, армии национальной к стандартам всего Альянса. Нет, всегда вопрос развития и демократии, и экономики. Это крайне важно для всего Альянса. Потому что весь Альянс должен фактически работать на одной ноте. И действительно, Украина сегодня продолжает двигаться этим путем. Дякую вам дуже, пане Ігорю. Спасибо большое, что нашли время, приехали к нам в студию и ответили на наши вопросы. Ігор Чаленко, голова Центру анализу та стратегии, був гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь, мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут, и после перерыва вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Не переключайтесь, оставайтесь первым крымско-татарским. Коршкин. История национального движения крымско-татарского народа драматична. Участники движения, люди разных возрастов и профессий, самоотверженно боролись за возвращение своего народа в Крым. Объединенные единой целью – вернуть свой народ в Крым, они столкнулись с советской репрессивной системой, жестокой, коварной и хитрой, чрезвычайно близко. В жизни каждого из них, посмевших открыто выступить в защиту своего народа, неизбежно наступал момент прямого соприкосновения с властью в лице правоохранительных органов. Смотрите выходные в 18:00 в программе «Тарик Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР.
Бақый дүния яратылған, дейлер қиямет қопқанжы. Қалқымыз чоқрақлар, венеде өзен қошылып олған. Ама біз деңізні yok etmek istегенлерге бір илян. Миллетім бар олыр, Раббіміз яратқан дүния тұрғанжы. Башқа суларда чаяжақ олды, құрғаққа бевірділер. Чешмелер сулары кесілді, келмешек ятлардан дизленді. Ама пак суыны ос қалқы, авдет олajақ күнге сақлады. Қалқымыз бар олыр, Қырымда чоқрақлар қайнағанжы. Ей ватандаш, атешке кір, азыр ол сен янмаға. Ватан үшін жан бермесен, не үшін келдің дүнияға? Гүзел Қырым топрағыңда эждадыңның қаны бар. Әрбір терек япрағында миллетіңнің жаны бар. Керек олса фортунадай атыл дұшман үстіне. Көстер ona асырларнен топланған бар күчіңні. Енмегенже омыр билля көреш кене ве кене. Ал деделер ала алмаған интиқам бе очыңны. Сен миллетсің, бір вақытлар Москвада ат ойнатқан. Ажиз қалған гетманларға ярдым қолы ұзатқан. Бүгін не үшін андамында қорқып пысып жүресің. Өз юртында сұчлы кебі бойнын қысып жүресің. Ешітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұнда